bo nipadua nim to hwe mu a wo sa wu hu se awurawura nipadua se nye 20 abusua babanti enka wo dom peni yi to hwe ho a wutimi na ntu nim se o se me ho ne twae afi wo kɔ na ekobe 1 hour time no omo ne hye body na mu na hyase na etu na mu na etu na afi wo to no ayi se kufu wa na abewo enye fine se de nipa ni bi ya na kronfo no omo ha adweno Misani po ya cho ni ebo apampam da do ha mi o because nipa no abra ni moja ni obi kunu ho aye adwuma emfie pi ase no betima wo waya ofie pa waya na ekra kwa ha dai e kumase yi wo ko na yase o waya fie na ade owi a efie ru na ade atete no a utim se nyebete enyebete papa yi wo kasa utim se o de ani bre omo wieye no na omo de free ho ko anim kakra na omo kotwa agya to waya ne nyina mu na omo nane ye e ma ayi ni free ho omo nane ma waya roba ne nyina free ho na omo sisa akopa ne nyina na omo akoton na mo nso a mo tete ono ma mo ton ta ne ma we se de the chikomfo na wo kan kwa sare ha fe na udi na ba kwa sare let's say Obada Roma me ho ye pa na de ekoso no na ahomete unse we joso empotemu na omodi se adwuma no na o sha se wo bona no ene nya course bi wo akire se enye honko a ana sa kondemfo ndi dwuma no na odu kuti ni ayedu ase potemu ho no dia adwuma omudi a no se common ho ye common na se kwa de o ma hanso kura sesa o monsa enye waya no person ni se na so kura fa o mba no wonya bia o pan o da de sei no na nyina no e na coalport krubi e fro no yi amowi kromfo obo fie no wanya hwe kura no tim bio pipe si so oja oka no pogu sa tututu oja oka beko na ube koso na yenu ya ne kasa no na o kire se o mu condemnfo no se bi eya na o mu ye yenu anu muslimfo no bia typical condemn ni no mpempia no mu ye Burkina Faso no ne Mali Niger fo no nti ye de adwene kusi so se eye se bi yenu anu muslimfo na wanhwa ibetwa sabon ni ese muslimfo na eye enso so uko na ye Niger ni Mali fo na ya mo ba ko mu hanu no no mo fa ahefa no mo de ko nye Ghana fo ya na eto ndi unia adwuma ebu na de also wonya adwuma bi na we na be ya na se echewa kwan omodo se de wura na kan ti papa yi okoto se wo don kom mbanse wo mfiri adwoso no no onko kokobe na ya che obi se akọ wi na cables a wan hia obe kai na de no na am se kamera da wo fida da mu asem so hu na ekosa na yenya video bi a che ba ko o patch o se mfa nche no video no okay what about so we need you to so me pa check Facebook na ko hwa de owure ya okay wono we nodna we hwe na we nodna de okay me de mitimi nche se ne kala na ta de hye ne mitimi mfa enje o hwe na bosu na hwe na nim dia because we bokina ni we bokina ni adentina no so de kasa dintia me kasa ne se no ni na aboniti wono ni na aboniti is you crowd I say footballer so ni nyina ifi kro na biu yirado ho kanso na account the police ni twe no pa enya sam gotoa na ukwakoyo obi ade ni pia waye what from outside akwa duogun ewurem etutu just a demo just what's the TV cable na f no enu nko no oja no send enye papa ende onti mfanya hwe that's a TV cable ni mu cable meters no ene no afa ni nyina wi a kwa hye wa wasa se wo se wo tu so ye operation na najo wo na najo no bia so ni wi a honom na papa no kwa hwe ni ka se mo nta anko site ho was so operation wo ta akọ site ho no a obe scout bibi e wo ho na so bo hu bibi wo se ahankofo ba ha wo hwa wonta enko ho no so ene cable meter na bo kra say afala bi na wo kan a wo kwa han obi den ya say bi ato aso ha yekra no one room kra no ka say oh ya enye betel about 10,000 enye betel na we efim won o wie ya tese wo de ka kwhye ne ba bi mpo no se tese enha no so wa woda wa sa ase na aka no e ho no sa kwhye na anane no wa yi cable ni nyina de free so edeko
the Sakwa we are actually say, you say, never be says papa ya, Mukudini Boni, and what chase Aqua, we are coming to pose it formula. It is I instant just as another, a beco side be who near money any say, Nessa Okochu be see our band. The young told me, that Netue, and to me, to our bed, and to me to see, mean, dear BC. It will 4 years is here, and I say, Okochu be as one way your phone. Metal fro, a crown damage. Nimkrane, or your own fanco. Onyane. Ebi amede me prayer premium bi na machia no sabakeka no kra bi obabona kakra no me bi da be dem sana be kan so ho mark here da ma he me hu akromfo na yem na ye usa no mutwa eje wade o mo je phone me boa yes sa phone na wo je no say na o ton say na benya de obenya ne de on say na enhye da nye bebiro ono no ti say prophet dey ekuta ne 16 pro max yes Confirm and found say or just 16 pro max na 16 pro max ne bo okay kwa over 20,000 almost ebumpo $dollars what that's what 20,000 one on found so be kwa 500 cities wow how 500 Ghana cedi one de beji em fa no ho wi no yawo ebo no ebo de beji insert krama wo hotel me ma come phone papa bi no one be fa de kwa 500 Ghana cedis we ya so na koma sabi obi o tapata bia se o he geto no de wura ho na wo usika na obrenya de ko to phone no wono de James ma be se duasa wa hye sika no kwa sare fa ye ko ba bi ye si ababa wa bi nsuso yes ne mpana ene na ejai na ne mpana na peso ware na ababa wa de kire se onte asie eno nti okogire subonte ho afa kusua ye wasi nsuo no beso no dae se omra no omwa no na obabo na oba omfa ensa dokodoko ye ti se fanta no ne se kuku femfemade bi no omfa kusua emfa nka ho na saa ba ma wo ye saa de ne de o ga no oba odua o wodo wakọ akọgira nsuo bi ho na se kwasare wo na wote se bi a wo ga bi de wakọgira nsuo ho a eno nso be nda obegya ne saa na mempempe na bemu oba obi obodua bia mempenasem me aka to se obobo medua kumi no sabi nkafetu obo me ade dua chew na se dua no ababa na gina we mpacho ko Facebook ko hwe wo se team bi so jesi sa ba bia o gina na wo on se na no me ka che o mo se ensuo bi wono de ohia ne se o de bra betuto pan no ensuo ebi kura we ho so obeka ya ebi e ho no uko bia ye ho pa ana abekuma si ha nsusu a eyi menkyire wono de ohia ne se o de pan tutupa o de betuto pan na wo kasa guso na kika de wo ka no de hia za adwene ne ba so bi adie wo asem no ko ai we sharp would ko jira na abodua na wo ka wasem kyende we di amini de we di amini abusue mi si acha na otwe no obuwa on se de bia eye nua ba ko eye showboy wasi wo de menye obi bone o na ye obi bone na o ka so be ye obone ekwane be fa so afia o kana de ya se bia nyame ne tawachi na committee ana de bia nso sunsum wom ebi no microphone kra o kasa wom kra sunsum ewom na se ye dua se bibi ni ho ye dua ye obi timi ebe obi dua wo ho em o te konso anim si ya ordinary say so na shock no wi ebetimi asi sunsum wom mo de munti ababa wa no ono nso so be ma show no ne dua ba wo bo ame de me penu koso me peni ye me peni shira onye sa ye mo obedia o de mo ba be fa na se kwa me be wale a na wale ni nye me obedia oba kwa me ni be na no mo ku oba no amo fa ni nua na ne ma ne bu she bi na ase ni ma me nua ana ne ma me ka se na me ne kwa me na mon frère mame am fa na ba ko na ase na me ne kwa me abere ye ko jiloke na me ti akire na nsu oboye e ba na be ye aduane no san ne me aba abere ana oba bia kwa me be fa ne bia sa oba no onye ntu o se mi e bi o sa dambo mo da o sa dambo ba no o to wu a oba no
na so wuni se kwa me frɛ o ma me so me ka so ye nya ada na se me kwa me so ga ni e ja me dia 1 billion so anya 1 billion na oba dia kwa me be to dia oba ni kuna kwa na bushoni na ase yo ba frɛ ma me fie se ma bo dia ana mun kuna kwa na bushoni ba kwa na ase le bo e na no so dia ni mun fa ne na ase enu ntina mama me pa me abre wa ka so mu so o che na na bi se wo ye dance ni wo sa me dia me ni nyai ono no so akoso ba oba bi oba frɛ no oba pa fun afa oba sandi mi sika nya mi e anya sa oba bi aka oba frɛ no oba sandi mi sika oba bu ne be ye ko aka sa fun so anya mi ani ne ma mi ni nya ma ye sa oba bi a o ami ku no oba o mi ka ba ta wo yi ti mi kan ba ni ni na ko ni nya das oba bi abusiana ababa we adawa yare ana muti ni di abona oboye no dabi chedu abona no odin wone kwa me abre bra kwa me ni o so huna mane o uti kasa ni ya wose wone kwa me kura de nsowi e kan tam so munya ida nti se kwa me ase obejai ne de a sensu na kwa me de henu wenkunu kwa me de o stand wone kwa mbetena bia nso ni nkunu mfo ba ne nua na se we dua wi oba wone kwa me ebe kasa fo so kura no ye wajo de kwa me kasa fo so adua ne nkun na edua ya wo bodo wi che kwa me maame ana ne buso de bia na dwe se on tiase ma kwa me ene wono ababa wa ne ntena nsuo no enyi sa de pakro mfiri ho dum wa wo be waje se dudua ba wo boy enti o friend wa himfie yesi na nanom kran so abo mu dua o enti kura na wo ye waje se wo friend wa himfie a wo susu abo dua abo kan bo dua enti wo no friend dua na de kan chew wo friend no kura dua na chew wo se nsuo no ne be wa wo ye hu kire me se me mra wo ha me bompa na me ba nsuo a ensa na odin wo pe dokodoko nti wo ba no kura ne dokodoko ana okura pan no ana obubugu nsuo no enti wo a wo be wadwen pia de aduaboro no we ne pen say we ni ta aduane bia no ne kwa me wo huna mani o kwa me no be fa no ko twa ko pe loto number mo ko twa ye so ne kwa me abre ene ntam wa mo kan so kwa no be fa no ade ade nya wa mo ndua se duane nchini nkunu ne mo wa mo ta akiri no se oba kwa mbe frɛ no no be se ne pe no be te ase no na akwa yi bibi no aduane nchi no oba no nua so ne busuafo okuro mo hene kwa bo ne dua se na kura ba ya we frɛ mi no etimi ya adwuma so ebe adwuma so onyina so onyina so ena kwa me so fa no fa na nkoma teresa so de fa ko ru so de o de ne kunsu na no to ebe kekira aboa no ehwa ni ja no kwa me be no na ena na nanu so ne be so abaye da so mfa dokodoko emare no kwa me kro wa huna mani o kwa me kro wa huna mani pa se utimi kunsu ho odin su ko kanta me se menya aba so mesi menene do akopim wiase wieye duru ba bia ena so waja no woni ne kwagilo to number no but girl no me de bebe me do ya woni kwa me adi o yes woni na di utu zo loto na fa oti me nyina ne twa loto nyina ne kwagilo loto number na wa bo na afa aba na okunyo ba ti kwa me na adwen se wo me nyame na oba wa me oba bi oba na zo go war bia o mun kusa oba na busu afo ta akiri nso a na busu afo be ta akiri o mfa ne ka ho kwa me ma me mpo eye na adwen se won tie ase ma kwa me nware wo no baba wa na nsuo no munku no oba na ewudini we wudini chen wudini ekura tu ana second na ewudini diano oba kwa me no nkwa se kwa me no ne problem na ada na mo busu afo no so mo ntia ase ma kwa me na ne problem kwa me na ne ko kaka mo ntam na busu ne nka ho na ada na wo ma me so kwa me be ware aso ntia ase se bia osuba ma ko ne mienu nti oba woni duabo sei tujimi so osuban bi se no munim da bi so oba wo osuban no se oba dua kura obi osuban no wunim se ye oba bi wo ho no ma bibi 1 2 3 no friends abodua na me kwa lucky so aka amna what wonya video ya wo bo na wo boy no want here na oba we kwese sebi okohye adwaye kura no a de no beka egu bi no maso de ayo bibi de gewe no indirect beto ka se bia wo bayifuo yes o hwe kono fa so bodua na nya yawo no de kasade yawa obi a woni experience wonti me modua se yo se abufuo ba ana se
obi wa de na hyew a sometimes won dwene bebree na adwene na yesa de yeso agimi no edwa we de wadwene wa trasia ho ne west na no mfumu so de odam no kwa me pia ba be na no a obaka si ntom peso bo wale oba na se o pe kura kwa ba na oba na so akwa bibi ti so obodua na so ma de kan tam ansa ana so odin si ansa enti oba we no enye oba sebi onya cheba me de misise ono so de ya wa bre ya de wo ho but dua na nka so ni mbo what ma babo krum hini dua wo se wo opani abete e wa nya ya be freno to odi kan freno kwa dua ne de kan chi ti se no mukodani ansan no matwa kan asem no ohene na mu ayo ohene ne freno kwa dua na chi no to no ne krum hini kwa no oman no na akoya me no mi no eti ha no e de o so what you say all kon so ase team bigesi and what the koye asa ne na sisi form no bodua team bigesi nation blue team blue they say team bebre team ba mbe hu William Amehwe team bigesi no dey say ya the team wegesi dia bro no ya say be na team no kwa fa ne ntuma pa fra brekum asenana ana brekum Chelsea na me sure Chelsea ana Arsenal e be Chelsea someone she blue ana odi Chelsea atade said they atade eno kan atade de ko she black star de kra nka enya yo nti kwane a ge ne fa so bodua ndi Akwasi obi oba wo suban a wo hu oni suban so wo hu oba no 7 preduasa but sa kwan ka so wo jana obi jai me de ne son say ne mum tukuru pa wadi hwini nua tirim se kwen ba ku su yi sikan ni nua ne yam hwo wadi wo no okun no enu achi srada obi tamye e wo kodongo wadi sie wono ane yiri minimu twa ne mini se hyi na dia asem nie konongo ha menkai kora no enu suzu posi ni bi ni ababa obi na twempra ana ababa wa ne yehu de yehu yensa ababa yeso ahye ne ho akomfo yekohwe ababa ya obutumpuma anim ana homa kekese no mene ana yese no ya akomfo hye wo asemo ene nsusu biu yenkote a abusuafo akwada wanya mfinhye aduonu baako pe wotime de sika atwa ne papa ne se nimpon wotwa ne mene akuno ede ne baaye yebedi ho nkomo na ansa na no enra yedi nsem bi tudwa a no efa edan amanfo asisi wo mo dan na amanfo bi akromfo ye so wo no ye henhenfo condemn wo mo twetwe amanfo wayes edi firi mu amanfo ni ebro mo kasa nche condemn fo no amanfo bekunkum wo mo obi nsini dan fence wo no na sebe kwabrane nkombonwura mu nkotwetwe ne wayes enkobo no saa sebe nkwase aka no okonso a ni POP a waye nyina wase tietia so ase POP no ye de ho asem ebrem na anwumere biu na amanfo course aba no enipa amanfo bi di saa sebe nsamfu ye di wo mo wasini dan awie ede nade nyina gu obi timi kububu nade no awuram no akwakotwetwe waye sini nyina ye de munchimu eba na Absoc Mining and Engineering Training School wasebra wotfie unya adwuma wawie school na opese opa adwuma ye susu de bia na oba sobo na adwuma ni adwuma wo ho kasa kese ya ba ye nya wo mo twi wo mo no so Absoc fo be kire amon ka ni twi truck any dump truck and forklift excavator wheel loader backhoe grader any bulldozer roller ni nyina wo mo kire otwi wo so ni nyina wie no na ya sama certificate e de aka ho na ya G licenses edi aka ho obetimi de atwi sa cars we nyina enye no nko a school fees a wo no na registration fee ni 200 Ghana cedis pe na wotua na wawura mu na afi ya kire oka nyina twi wo je adwuma free fiada dwada kosi fiada na opa na wotwe egosi se no num no ebebo enu achi bosome miensa pe ana ye de kire oka no twi uhu twi wi a una wokono ebuatu we kai kasa kesi enye na upebi atwi nko ade a Absoc fo bebo amonya bi atwi omo obuati zongo dan a high sense ewo mu no
building no na chi hwa ana wo mo ewo wo number no 0539 732 766 0539 732 766 na ne absok for atwetwen komo amuzu pi heba mixture de ewodwa so ene se obi a wodwonso na dwonso no mu apetepete te se de obu nsuo na pipe na na ayese na tuse ne bigu ebi fa baby rough mutumi chiche afi wodwonso a na afi se wo bre pa gise wo gyina ho na ese wo kaka otrimu a pese wodwonso chinchimu ansa na aba otu wodwonso a wote ya wo ba memu oba bi nso ho wono nso saa ne ba mu ha wo ho wodwonso a wote ya wo ho na ese ne ma bi fifiri wase oba ba bie ne ho a wo pesa ade ne ba bi aba ho na ho awo na waka ho de awo okra ne kan twan masa wo ha bi ento nsansan bi abegugu to ho oba de enye kura mema ne kasa kasa ma no mesremu muntriti mu hiye emuzu pie ba mesha mema ne hia ne ye kama ho asem se de mo kan de ne omzi ma no bo ha odiri kuntu no antu hu nyina se sapete tu na bro omakasa pa munyim huni musisi mu emuzu pie be mani nyina eja be ma bi nso ho ma no so ka mti ne be ma ho tan ese eyi kotere honam enye kura emuzu pie upe bi ato a ukọ pharmacy herbal shops ahodo na ebi wo hono ana se odi wani chirim pharmacy bia no ana se doctor nankasa na so ye hono eno ye tafon hia so emuzu pie Dr. Emuzu na so ye no Emuzu junction Dr. Emuzu number is 0247 776743 0247 776743 na no akasa Alaska Star Enterprise wono nso na ema wo wasi ufie wie na pesi yensiesi ho emfa ema wo wallpaper papa any blind curtains papa ana se wo pe eku panels ana se wo pe bear spread different designs and any sizes modern TV stand backlight TV backlights in America no zubi wo hono wanya won papa bi na light bi sinche ho besa lamp kama ni nyina Alaska na dia pa open carpet artificial grass and a PE foam no ni nyina bi ho owadum Prudential Plaza nhwe ni mu Mrs. Anochi Plaza dan no amu ana owo ana se obefre Alaska 0200 281080 0200 281080 na no atwetwe enkomo na ya bi anam do dru na so ekomfo ya bi se bra wona otonto wona abusuamu how edabo wona makwa abrabo twamoma brabo bomo na moso bono pa nya asam ketwa ana ya bodua ama wo hunhunu wofu adoa na ya bi se momrai na omwamo na eniyema nyina enkoyi emfama mo wakontu sem no nkrata asem aye bibie ho wabobre ni bia kwantu watra emfa ko na ya bi behwem no hu adekoro ha wo na waboa wo esu kwabre suje na ya bi wa agona asaman ana se obefoka ewo kegitia ana se dum ana ofri kono na eba udru adweso asi so kwa asaman ka na de obekọ na ya bi number 0243 1345 35 0243 1345 35 na wone no atwetwe enkomo eye yanko ya nimu na afi yemfa de aka emfa eba mo abusua ena na meka na no na meka kire nra ye kan ho asem ana ye ni kan kokko na so krum ho no mra ohun ye kwa asante achim kura ye frɛ ne sɛ Dixon yes ye frɛ no Dixon kuro bi de Dixon abamu abobo nse bi a wonya mfinhye aduonu ba ko pɛ 21 years abusua watwa papati watwa ne papa ne rof twetwe ne tirim nyina basa ama papa ne firim ba ne sen deni siye yebekọ na otani yaya ede emu enchiremu no ede aboyen na yetie ekwaye ba ya akoda ketwa bobo nse 21 but ana se nipa eno na omononom na mawum se we ye nipa na se den a wutimi hwa wo papa nim wo hwa wo papa nim disika twetwa ne ga twetwa papa itim wo hwa mfonyi a wase abusua me hwe sisi a eish
ano ɔden mome yɛnyɛ yɛnkɔ ahoma no so na yɛsɛ yɛne ɔtadi yaya ebedi nkɔmɔ ɔde bi ba na ne deɛ ɔde aba no abusua kɔku ɛnyɛ asɛm ketewa wabie papa ne tiri ho nam no mo a modidi mo nkafra mepatwɛ bɛtumi akɔ Facebook ɛyɛ nhyira 104.5 Facebook nhyira 104.5 ana YouTube no nso yɛ nhyira TV ana ɔkɔ multi TV decoder no nso so a ɛno nso so ɛyɛ nhyira TV wokɔ multi TV so a ɛno nso so yɛwɔ hɔ live a wobɛtumi ahwɛ dwumadie no bi nhyira TV akwada ketewa a wotumi atwitwa ne papa abie ne tirim twitwa de basa ɛden sɛ na ɛgya kwa sorry sɛ wɔ hɔ a momfrɛ teacher na so tani yaya ɛmfa no ɛma yɛn na yɛne no ɛntwetwe nkɔmmɔ awoi obi pebi den maame bi esua wo su sɛ ka awurade nom no baako pɛ ɔma na wo de ɛba baako pɛ na ɔmfa mpepa n'anim gu aseɛ ɔpɛ ba koro sei wonya bi ɔsu obi nso awo ama ne ba akuno obi nso awo ama ne ba betwe sika atwa de bene obi awo ama ne ba betwe sika de atwitwa de tirim pe enti wu bi na ye ana wa nya bie no na ye obawu ama ba beku wo ada na dwene mu ka no ana wa bodam ana no ya ba amanfo nu boni onu bia na ye kwa ahoma no so na ye ne ye nua ba ma otani yaya na wode mu nchemu nyina no e de abre asante achim ye se afri kuru bi Dixon kuru ba ko no wo brofudin no menti da asante achim pa de Dixon de otani yaya ma adwo ya nyamina na pom ti sen nyamina dom wade mukrom ho de asam keto bi ansi da o nyagro ba de sen ya tese akwada wonya mfenhia aduonu baako watwe sika atwitwa ne papa eku no yedi kan ye betya atiefo a enti Inside FM eme anadwi samotia na eye no kre ya rehosem ya hudwisem ya se oba asante atim south a obi obete sa atim ni bia no wo aboto nyina no se bede na akwada betimi atwe sekan akuku ono ane papa a wawo no enye sen bia ne ma mekraba na asem nyina no se akwada ya me kan ye fa no Osman Louis Osman a wadi intino aduonu baako na ne papa no enso be Osman Adam a ono nso wadi intino aduonu ensia eko aduonsia na papa no tese wawo emamu enum ema miensa na ema mienu sa Osman akwada ya ye kana semi a yes oye wudini ona etoso enan na papa no tese ne manyi na no wani o mabro ode obi akọ school na se okọ school na se owie na se opese otoa so a obeboa wo na se ontoa so nso a na adwumasua na abesua ode wo asua sa pepepe na oye obia na nso Osman yi de Louis de papa no ne ko school no a wajai o san de no ko sua adwuma no nso a wajai ena onenam na nkofo ha ban ena afide abranti ahyase a onom eno na papa no kan se akwara etete no sesi ana maka kyerɛw wa so awade a na wa appropriate yenko adwuma wajai adwuma wajai school adwuma nsia nso a wajai yenko bo me kuaye enso a eno nso wajai nti sa na tie dia a me fa me ho adwen wa so awade nti to operate efi na ekro ubetima afia ho so nemom me maja pade kakra me ye ne de emfa wani ento so nemom unuan mu nkuma no e na me de be hwe o ye obey o city amana no se asama papa yi e kan ye no sabi ye nkwase asem ema akwada Louis Osman nti ade atse
papa no nka one ne yere ebre bia no one ne yere na ebom ekọ afum nanso ye enra chi de papa no sori ya unya ne yere se omye nkọ afum na ne yere se ne bo oyare ne ho mfa no kakra nti onni kan ese osori a na wanwa aduane abre no afum ko ampa papa no edi kan ewa afum a aduane kra no amfa bi ankana no okodu afum ho no okoto ho eye adwuma na osman obi ni baabi a ofae a oto a otani me bawo abusuafo a mo hwe yen ubetimi akọ Facebook abo nse papa no na abanti akunu da ho no mu a kromafo na kọ ho no mu a ye pagya papa yi kagya cheze kagya ni tiri hu no o chance twitwa no obiebie ni tiri hu nyina ma ni tiri hu nyina no se benam no wawai adan ko Facebook na kọwe said ne ba etimi nya adwembone ede ye ose nimpo a wo no sabe ne kotia no ba aye hu otani to aso yo dibra okoduru afom ho no timi se na papa no ekoto a oye adwuma yeja ne ba ba fom a ede adwen na obedwen se ne ba bitimi edine sa awudi abrantie ma sekan so papa itiri wantwa na baako antwa na mienu wasan twa biom esan twa biom ya papa yi na eda ho keja na bra ogusu twa no utumi se sekan no etwa osman no enan ho tinipa bi te apre dede bi dibra amo ba fomo na chese osman na de wadi na wu wakum papa na wi a papa no eda ho a wawu keja a chese osman no asi afukwan so ti omo ti dede no na omo kọ afom ho omo kọ ya papa yi na eda ho yi ti omo frɛ efiefo no sɛ omo mra no ma behu sɛ obi nipa bonifo bi akum papa no ato afom no nti bra omo free efie eba afom ho no ana omo hia osman no eye Louis osman akola wadi mfie aduonu ba akwi omo hia no na sekan atwa ne na ho ombisanza na bia na aye no no se ne papa na etwa no sekan ti omo so no e de ne ko bia a ne papa afum ho omo ko ya papa yi na da ho keja ubisa na asem a ogina ho na chese waje tu se ono na ne papa ti e ba sa no obi amfa ne nsanka no omo de ne ba fie ebe ne call police station ayo ofun ase ma police fonzu di hp eba efumo ebe ma amuno so samre ameka say de amuno omo de aba Jaso Government Hospital o mama hwe ahu se ampa wawu ye kuno ye twitwa no amana wu samre de papa no omo de na akoto toward mortuary ayo ya kwi nemom akwada no nso samre ameka say Louis Osman de o Jaso first one more police for airborne home enti o trese de ne kan na ma wo ko papa na ye ne den niya this say near akwai ne say the same say akoda eye bone a me susu say obi ani ho asabi ne ba eyare yefnuya de na wakọ hospital doctor say ye pai akoda animu o say bi me do akwala no ntino me mpa enya no operation esa akwala no ne ho be ne ya akwada ne ye obi a enkofon haban no a onom no kase afa ne trim nti bre bi kwa wache ne papa na bu no obu ne papa no instead say nka ma police for atwena so no enipa bi eye o enya hwe oba ude jai obesatra ena omuja ya omanfa na nko police station ana amanye hunu no ene say ye tosumienu wakọ akokum papa no yese me patre say nkofo no haban no a onom no na afanitrim na unzuzu se bia papa no ne papa na ye ni bibi poti bi e ma no na ye ne say so okoni papa ne firi ho e bi ajapade bi na se ne papa de ma no ana ne papa na ye na de bi
ente mo otwe sika na odi ku ni papa o ko police station o se di enti no ku no say time na edo na te me midi kan no according to ne maame no so obeti voice ne maame che say ne papa no e kan say man mfa nani ento na japade no a waye no ma akwada no because say wanyi nti mfa wani nto ma japade a me ye no na me diska ne kra be ye no enso me eno na bia akwada no fa say papa na ka sabi nkwase asem entina adi ni trim enya ode to papa no afu mo because anajo na o kan asem no na ade chenye papa ne danya no ya ade chenye abante no ato na afu mo akodimi na ebroko police station won man kasa de wan shada nka bibia police station ho de so far waje tumi se ono ana edi sa awudi no nemom then oye no uka ohwe wani msesta bi ubi a waye jimijimi okay otani e beda sipi bibio ni e besa ba ho yo yo wuli bomodi anafa video bi a ono abante ne ti akora wanya mfinhie aduonu ba ko da monkohwe akwada na nim 21 years abusia ko Facebook nshira 104.5 ana YouTube nshira TV ana Community TV decoder no so a eye nshira TV eno so ye multi TV no so nshira TV ho so ubetimi ahwe dwumadie no live e wo hono na akwada yi de edi o wo na ya na so anwo na ye Gabi momra na momeboa na yentimi mo ene yi emfa ma ye tiefo because akwada we okay na wakawai amese odika kwa kwa so yasi akichana so me sala na pai meneno na ya yako na mimu ya me ya mikuma amese ene yesa yakakra na maba wako no kra mi hu se wako me bai amese lo bai amese mame acha papa wai wase wako na me se wadi bibi kana na wasi de bi ankwan tutu bi na ade kana ya me ni na faso na nura ayumbre no nan papa tu no fo ono kra wan tinase wan che ya ho mene mikuno ne me baba ko bia se is ajuma edu ko sia wo su wonsia no papa wudi manaya na oya branch ya de hia bia o se betina de ato na entina ho enche me de no na enso de me de beye me do atu ajuma me ba bia ni ha me manu ko school o ko school fra na so obekọ ajuma onko bia ma me manako na o de entrance nche me japadi e kwada ye yanda no ase ne mikunu kitwa wa ha wa fra Ibrahim e ka kire Ibrahim se nyambo achina bina wambra no pesa ka sembi kire no so achamba na so ka kire Ibrahim ase obadi obeka kire no na nipa ni ewo da nipa bu makasa ndi nyabuti nyambo achina na ya twaso na kwalana sama o kaidia ya china tum abre ahafu pulosi twaso monje na dia ene nya abutra na sikamba yasim se pulosi fo nye fa ko na omo ebeti ma kwa kuro biso akọpa o ma aba na chesi na ada sirimu dada no na omo de asenne na ya de no kwa prison rafuto na mutuna papa mo ya ni pa aswa no ni so ko dai be kwa ko kun ni no ya oh
There's a to say only Ukraine na so only papa ni na ko afu mu horoma na oba no obedient fi be say yes 27 I did one yes as usual there's every day supplement TV there we need for the first time matisi BSc e obushi kwa no frɛ boku ko no frɛ di me tie kwa na me gini na tumu to be here by na tese ene kura na bibi sasi nti we when the first time I want to say fi me ba ha mati this am TV da ha kwa de every day supplement dey even see it we need for the first time abaye hu kwa abaye hu bizenne ko ba na sene ene wodi ayo papa no o chena betima yi fufuro ibi wana ngo papa bi betima yi fufuro betima yi mba betima yi nti abaye hu kwa yi abros for ye almost 3 sibile omde ko fancy process ma ombe hwe afum ho ma ombe hwe amumu omde ko fancy process tisi no omde emumu ni kodwaso tisi abros for ne empani for dwaso omde bi ani empani for na process for ni na dwaso sisi ya na ni ono so oka omachi ade ni kodwaso bi omde de kotumu of fancy ona omde emumu ko ka tisi ya omde emumu ni na kodwaso ni akwara ni nti obi nya kodwaso o hwedi fi na obetimi anya be say I'm feeling 24, 25 which man. Then that was the old was so to Ujiri say be an now for no Asimbiana. Okay, that's it. What any I am an ebo and no. Na Utimu not just a bantiano. O my many chance when you did Dikayo. Your chin is a mouth for Chromo crap who's one the engine view. Chromo post for quiet so much in view. Because you report na we ni near man won no dodo tie che no kra na still na na eja no nti na tie kra de ye nchi ni bio no se ne nchi ni bio de ye be kokuru fufuro to akoye case na ya che no ene se fofia nto ata ode ade akohwe di papa trimu akunu yo otwitwa ne papa trimu sikan dan ke ma wohwe ye a biet se de sikan twa na ntwi nam no o papa wo ebusa edi o uno biti ono ete meku baby no se bo disansem fun we a oh say awofo na ya to ye ka ho oh menchi no me ba oba ni den ejade aye die mum yenya no se ne ba no oba de utwa tache Maria na anye hwe ana ayesi ana onye hwe one day nenne o ma tika so okuni papa no we ye ho hwe enye kokwa na so ha minua ja kwa asare wono soso e wo ha sei ye ba ombe kire o madwene ye kobo ache hodom ye beta batisia action pills no na ba ko bi ka ho nabi heba meso aha nabi no oh say me kwati o me de me nto mu asan o me nto mu asan kra ma say me ho ha na se me ho yam no fe say be mai na u konkran ya na emi ko mase me mo na me ma me boa yo na adwum ti say yesu adom da no me ma me yare no me kwa hwe no ba ko manfa ka anko na me tika me ba na me yes e adom online app e honum na wo pe news bia se ewiase amansan nyina news say your politics your lifestyle and entertainment and sports no chayo bebre wo ho so pese utie multimedia stations ni na wo benya wo adom online se wani age utime sha adom TV live on so ho eno ani so download the adom online app e wo Apple Store and Google Play Store and se wa we app gallery adom online app ye wo bibia bio yes e adom online app flex no ana ba kono kra so de say pills no na ba ko bi ka ho nabi heba meso aha nabi no oh say me kwati o me de me nto mu asan o me nto mu asan kra ma say me ho ha na se me ho yam no fe say be mai na u konkran ya na emi ko ma say me mo na me ma me boa yo na adwum ti say yesu adom da no me ma me yare no me kwa hwe no ba ko manfa ka anko na me tika mu a me ba na me hia enipa mi no metimachi me meti front na oba no ni kunu na eba ana papa ne beka chem se okwa akoye operation na me se adai wanyankwe
no si there be many na say papa e be ya san amfa nkɔ boache ho yes wa frɛ me manya no ma no e de be ma wo na omra me kyekere wasemu kye no na so ani na da o matu sika gu nam si enye hwe wahia wagenkwa eti mapɛkɔ so mesimenu agu akiri na ifiri ho no kura no papa ne se asɛm yi ade so bia firi ni so sɛ wonya baabi obɛkɔma ne ho atɔ no no amaka gyan sɛ papa ade no ɛwɔ hɔ saa no sɛ yɛ konkyekye pa na boache kyerɛ mu a ba hunu sɛ ɔmɔ wira afuo no abubu obɛsɛ afu bio so hunu ha enti maka bibia kyerɛ no nti obɛnya kɔ na me akram ne number no bɛma wo ai ye nam nyina ye ka ho asɛm papa ba ko so ono ahia me na obebu kotodwe odamase nam se adan woni me hene oso no na odi boache ho adanse afidie so ayete ye nam se enhyira mo ase on so odi ne papa ba ya ise ne papa hunu ade ye bibia ose obuku bi kura papa no ho anu afa no kenkai na ye se adwuma wo ye no ekosoro pa bobo number no na bia no bi si form numbers no 0245 33 99 60 0245 33 99 60 0245 33 99 60 and that's 0262 06 22 88 0262 06 22 88 Boache Natural Health Center. We say woman be so sorry them. O say enuanom muma ye nyina yen sore. Woni so be bompae. Na ye bompae ma Dr. Boache. Kama. Asore dem. Onim de wanya be ma. Say enuanom muma ye nyina yen sore. Na ye mo empae e ma Dr. Boache. Esan say mu ana motie nyina kane na mehumo. Twere na mentimi nkan. Enne Awurade adaroma odi afa Dr. Boache so sei mehumo nyina twere nso metimi kenkan. Enti papa no wo say ye bompa ye ma no. Kama. Na watena ho da na Nyankopɔn bie na dwenem. Oh, adanse e koso do so be ma. Ama nenim die no eye bebre. Sa. Na unim last week so me woman bi edi adanse kese pa. Also no London. Na we health personnel. Na nani no laser no yaye no surgery. Laser surgery. Mako 13 times. Na be ma pa wotra se ma fa mo wira nya example. Yes. Mo wira fu na bubu a ebesefu. Na so no unwie. Empre mako. Dumia sound. Aden. Afi last minute no Bruni na ohwe no no doctor no Indian. So we are sorry. We have tried but it's not working. Ozi woni no ebefra. Chese ohuna die woman no. Oti enka no e no ba Ghana. But na Ghana. La Paz asem na me no kan. La Paz branch no. Accra La Paz asem na me kan. No jijinru ya nonum ya afedie. Nani na Bruni ne ka kire nse sorry no. She said ohuna die. What no. Ko betra ho ma na adum se fon. They say hunadie o san so call landing bi mu no ano san call adwuma mu ho na Bruni ne hu no ano say woni ne say hunadie o so bon mutie nyina me hu buku emetima kan buku no kire Bruni no o so no na kwan be so eno wa no so Ghana Dr. Boache and who is Dr. Boache? Who na sem no eno na India ni ne ka kire ne say o landing ho no sa doctor no pesu hu no Mesra eno de menko because ko say no a o mo ma bi onye say ono na se wo free in landing no mom de oba de ye yes but ono be ye hunhu bia ka so do be kwa be ma de be demonstration menko Mesra wa de menko fi say wo yes oba be no ye hunhu office o de bi o kira no abu aketem na pa de bi ho de menko Mesra also pesu hu doctor no doctor kro na kire say wo mu no maya yade no ntimi anko ya sese no no ankasa no nani na timi hu na de na kire say enwa wo se ani no a kire say sese wo timi hu na de kenkan ama nani ni nyina timi abie no doctor we o say hu no ano so wate kwa so an wo ba wo de ne be ma Africa Dr. Boache o Ghana no be no
Endi na woti enka. Emu nu enwa so. London for about UK. Chese Asia for no so yeden. Eba Africa for so yeden. Eba America for ba. Oto yeden. Oni yen na tig Ghana ya. So amemazi post office o na benwa. Bra. Asante bekwa nso so ana benwa. Bomagina so befa ka no akọ Nyankopon yadmo china mbetena se. Na mabo eniyade se dwie. Bepacho numbers no 0245 33 99 60 0245 33 99 60 0245 33 99 60 and that's 0262 06 22 88 0262 06 22 88 Abrante bi so frame me was doctor obi na do number ma as I said the idea no kwa chire o be ma o se doctor nipa no so de ne papa ne ba na ni no hu no hwe enne papa no hu na de yes papa no hu na de nti enne onso so ne na busuafo ne omo glaucoma ono momo edi nkan aba so oba na se tutoyi a afi odi na busuafo na na baba nipa ehuna mane do so anya asem ketu o ba hu na no fro ho ka akobasa enti Buachi Natural Health Center na ye ka ho asem ye dafo no ewukurum obunsi e ka akese no kese Buachi the eye specialist eno so uhuna advert na yeye no babi abuhunu bia no bomode yan say obeka say Buachi Natural Health Center the eye specialist and airborne kan ye no wani ayo bibi say ko amfa nko babia Dr. Buachi wa na waso de ba correct wani sisiwo aprunsuo uhuna de black and white bra Buachi da bia ye adwuma ani kasem se da bia ye adwuma ko sia danko na ye adwuma na ye hono se ye mfa se kan ka woni ye mfa laser kan ye jano enye den enka woni ana afen so ye mfa blade enwe wo ani so no etano ana se ye de kro na wo so no ye mfa nwewe ye odi an se oba ye wo mfidie ahodo bebre ye de bewe nhwehwem ye wo se ye de hwe yem ye wo se ye de hwe woni ye hwe omogyamu ye wo se ye hwe intini mu no ye behwe because say yade no ani no intini cha esan say ye wontini bi wo ho a ensuo ginam eno na ma wode no timi ekobonkum ekonifa ekosoro etwa kurudukuru yes okay sa ensuo no eye na dwuma wi a wo se epieko na foforo nso se beta so enti se ba ko no ye na dwuma wi na se entimi nkwa a na block na foforo nso so abeden abeginam enti enso eye na dwuma wi a entimi nkọ no na foforo nso so asa abeginam na afen nso so a pile up na pressure ayeden abo woni nso okay eno na egumbu na e friend say glaucoma no eye pressure no say ekosoro bo ne de na ekosoro obo hu ase na ni jan adum fine ohuna de biem na uba Buachi Natural Health Center ye waduru a entini ni mo emu asisi no ebe biebi aduro no akoye na dwuma yes ye waduru a ono mo a ema entini ni mu eda ho okay inflammation si bi akoso bia obu onso a enam yade timi ema eni no entini no emu sisi obu onso sade nam akese ya wohwe timi ma ntini mu sisi timi sisi fat ayi asem we wo de jam ya chepa na ya na me wira fi obi simi musa se onne ko beso ne fiefo nyina de ani be hyawonsa se omuni ni yade kora no a ede na nkom be bo mani ho ban a omu koto amane bia mu fi se ade han pa ne se abrabo bo ne wiase nyina na ni be se no wohunu sa question no ya na me betena bia na me wira fi eno no tesen ekwan ya fa so a ebo ye ni ho ban ze obehwe odidie mu yi ti oba ho a obeboa no ye beboa okay obehwe odidie mu yi onwe sade nam okay ensawie ene anado didie ene se obabu ani na akasa ho ban se oye utikoko obehye ahweniwa oye wodani
mash a year or ye dish ye etime boy ye ho ban no. Was all more when ho hia. Okay. Say no, obi ntimi for na busu nyina ni mehye won sase bia bosome na bia ba be check ye ni ahwe. Mo betima ba, won say your machines. No ni o manfo bi so hawo. Your machines wo ho. Me wadrofo bi wa promase a omo no kombe so mo ye kukura na nkede ho be jaw. Say bia every 4 months and 6 months be ba ice cream nko a ekwanda. No ma hunu say bibi to omo kwa mu a hunu ni ntem. Ekwanda. You say your machines no ankasankase wo ho. Okay. A wo ba ye betimi free screening e betima yama mo. Okay. Aye nje mo kapereba. Okay. Na mo me hu say yade bi wo so a. Na mo masia no ntem. Yes. Okay. Yes. Okay. Any day free ice cream e betima ye. Okay. Enti say nipakuo bi adwumakuo bi ana mo pese mo behwe mo ni e wo Boache Natural Health Center. Busua bi ana mo pese mo ba na ye mo doctor ehwe mo a mo eye doctor no ye hwe mo a ye betima ye. Kwan da ho. Okay. Sikasem no ewo fam kura sikasem no nye bebre ketuwa bi ye be no kama se no bia betime ababie na eniyade na ye ka ho asem no etimi ase etimi ayden etu efri o man mu. Okay. Your number no be away. Numbers no 0245 33 99 60 0245 33 99 60 and that's 0262 06 22 88 0262 06 22 88 0262 06 22 88 Yo Swami Mazi Post Office Kumasi Swami Magazine Post Office Anumanyon Kwanta Kumasi Swami Magazine Post Office Anumanyon Kwanta Udruwa buzaso pe ekwan na ekwan manyu fie no Post Office no nechi no omoton engines edwadifo no ho abrosan ne to aso a onsabonkum so ene ginyame opposite no futukwan Sister Fufu no or T Junction no so na Fufu de no T Junction no so na busa sister say open Dr. Boache. Okay. Show on send the fanso na brand tenten so obun say signboard no isu e abrosan e to aso mienu na wuni ani a obeye den what is sebe sonsono una ma na do tie pempempem ye obipa be so nsa wode wo kobia so wode wo koto amenem so wode wo kohene emu bia ni ho a obehunu atade ye de ya hyewi sa atade ye fu senye fu obia nim aje nipa wode ma aduane ye de ma wo se aduane de nam ne daso se de ne ye de atoso na woji ensu se papa se nye papa na waje entiko ye ka Boache a memmu nuago wasum wani ehawa na ade wani achim na waboa asa wani yade no ede amao enhwani 104.5 FM sabe ya sa bapiu na ye ka kokwa na sikrum asante achim konongo kurubia ye frɛ se Dixon asante achim dwaso kuru ye frɛ se Dixon na akwara keto wanya mfinhia aduonu nan aba mu wi nom wi manum wi anoma no ya kaka ugoka no ma chezo uni mpanyufo dodo anum wi wo mpanyin be na akwatwe sika twa obi emabunu ya na yanum wi yedi wi aye yeduane anopa ko ne ba akwara keto obi anu wo chichirinti pafo obi kura de wotimi de to banchi akuri mo akuafo ni bi no beko no achichira to banchi akuri msa na wagia dem sa na ni twase tan omu wi bintu akasie ana omu kotwagu amanfo mu Kwa na se Makwasi na mpomo woni bia ni makwan mu na nso nyame adome fie ye yakodi weekends na ba na nura na ewo se ye ba na anam commentary ni ntino ekoba na se ye de magana na yetimi ehudie Ghana so ewo ma ya mpa nso enu na ye gisem ema o ma konkro Ghana na weekends die eye na no kwasiela mi kro ma santia timdwaso na enye yize yakote a penifobia ba se yesi o metu galamse ewo dwaso krom ho they say hey metu galamse oboa me modam ha galamse dwaso not penifo ba ya wo so mo yedwabe penifo chiame ni ho ahwan no mo de odwan ba ya wo defo so mo se o mo de adwuma ebre eye kromafo they say hwadwuma bai se kobeti man they say hey Kobi no matri di se tilapia enso Kobi a ene be ko hwe yempere ne empere china
ene ye no a eye kwasi ala no eye demonstration agichu twenkyerɛ kɔ so dwaso ma ɛwɔ aburukyire Canada USA London o ma ya ade pa ma eye youth president na obo nipa Mr. Christian Jekusi dwaso hene na prempa yin ba bi call for ase na kwasi prempa nya da o ma se mobilize ye behwe emrewa ene perifo se dwaso ede eyekua ene ye galamsey edi galamsey for de ye hiom dwaso asase so se ne ene kyena na me ko bani mu no na dwaso potamu ya na asemu asi ya ka ho asemu yi eye ofo ase enkuro nkutuo ni bi efre no eye Dixon ese dwaso ase sanse ho nyina ye Asante Achem South municipal ye municipal South municipal na dwaso na ye district capital na therefore asem no picture na e bae no uhu a kwasi emuja na afọ atade se shaw shon adaya abrantie ne papa etunufu se wonyai subamboni a wo ye no meduko suku anu wajai meduko so adwuma anu wajai enti me de metwa yo na meye ne de enfo de nyedai entoso me mano a omutie ma asem no na me de dey ebo mo because wo sa mo me yedai adwuma eno de nyina ekeka bia yedai a kire yedai yesu sa enti no na ehutu ha o papa e de ma wo no wasole waka no mo ani yedai aba ho so na no ma bia wo ye a enko yie no yedai wojai se ewiase broba ye ko obi no obetimi unyo obi woni obi atimi no men obi timi keso but o maame ana wo papa wo mu na betimi de yawo ayede adomen amana ayede ayeyi no correct it is asem no mo kan kura de nka se ka o trouble o papa heart ana maame heart o mo ni di yawo bebre fine hwe na otani ya enya maaye na wo ye introduction of the case no of the story no wo we cut it raise up no no obusa say yakwada 21 years ya we tell papa ga edie no kono me ye ede ko ye sise no mo fo yi bi na ampa so papa no so ba no bia no okono wi because wi se bi enom de tonum cha unu bi onom bi ode tonum abranwa ade asempa na kan wan enom de tonum ai ko tsafo yo mu no wi fa tonum ko se ko pass ba be cheme na de be fa na de be fa na ebinum aye de tonum ebinum ade ebobo akwa da ego yi Gana zi. Obia. Give better no. You know what take away? Oh Gana. We dey can timbia. Ono tunumbi. Oh so what take away? What you say? We supposed say ebi num de bobo. What you say? Okay. Ebi num de suan de. Santampia ye kan. Obi so num de ye adwuma obi ho no wi no a. Oso se kan mu a. Onya to da ewia mo ya onya ye dem odo ede obi su kura wi kura no wo se eno no mo otimi de sam na yiri yi ana otimi de sam wo ba yi obi su kura wi ye kan ono mo na otimi de edididie ebi su kura de ono wi ya na otimi ba nto pa wi de wo se de obi ade de ye no na de obi de ono mo yo de ko twe sekan adzenya dam no nya krobo de no hu se penifo se bi o mka bia no kra se eye ade yi obi fie yi no ese obi fie hwe entapies ba me kan obi ho no mo a bosi wonye bi ko timi nidi ne de boa no eboa no ne bibia eye ma no oye ma ne kon kan no sa ntampe no na ehye no kutupa e ma ne ye enti ade a eye obi fie yi no de me kan ti wo no enye ma wo ese wo ye na ya na perifo ka se bi se wa ma oba ansu enkwadabre mu a obesum panyumfom ama no eti yebetimi ablemu maame na na ene papa no se asase no o ma ntimi an control o mo ba no e na age o mo nsem ana obi ti o se etena ho hu batete a enyame hu mo na obatie wa asema osu ni ba ye dai atete
so hu enti asemo ayi nyina no eyawro semo a asemo yi empepa da because we interview no a na etwagu na branch baako ose de sinkrum ha ebi kura nya dey ensi da minim krom ho ufri police krom na akọ ho that's okay ka ko eye of ase no what you say eye kura basabasa ye dey enim on se kro bi ho no a yes ha kro we obukunkum nipa wo kro we omiyese yo Dixon no a very humble cool calm farming community entiga wo de also nkosuku wo so nya hwea enka okra de ka uso sika mu a enka o to amane kodu atifi hodo na o tivi de adua koko na o tivi e de abobra because one of fed wo onji ni se de masa na ma we nyina akoso no ye asotwe a ye de man nipa wo mu di sa ansam fon no because obi akodo nwi na nka ye hu so atwe sika atwitwa ne papa anka ye straight away ye bo man ba akopɛ ade ba ko bi ne de taw no ko na so wo hu se wo obi akodi papa ye hye na komfo ahange no gosi abonu tuo kunu emra ma ya kwam ya kunu a anka ofi se ndisadu enka be koso ada bia se obi be sori na o twese kai wo koku ni pi o twutu o twese kai wo kunu nua gosi ehwe ni se wo hu se obi ye bonfo sem kura na se obi bonfo sem etesa ye de kokoto se ko hwe na adwin yesu se nya no ma ye kai obi bebe no mbi ye be ko be kwase na adwin mu ka no bobo ti ase because na adwin mu ka na kanya no ma se o papa se ka de fokono dinatem se pa na utwa ba ko ye manso utwa de ha enye no ma ay wi na wono na atoche na adwen ese ye spiritual na ye wi no a na akopa sa de na ba ye be gase bia ye ko hwe na ye be se na adwen nye because we have video no a boy no sim say nothing has happened ni ase ka o we se ko si udi wo hu amanfo na Facebook ro mehwe boy no no de asie bokura ohe so hu o na mama so kasa kura tim se mabro bi ya sabre okumu papa ato eya o mama so udi bukura se o kura enkwale diwochi kura susua to enkwale so fie se bi sika di mo sa de ahokere bi so ko police case fa ha tri ha e sei o mo sa ko babosia ni e de akoye postmortem ni aka cho se 50 million musu ni se eya papa yi a ono no eye dodo die a na ba ko twese kan won so ngura makunu e so beka se be postmortem kwaji we wa hanom kwaji sese wa hanom o mbe yi be wi beto da ko be se papa kra no na e ka o mabanyo aban na e de mo yo mo nka bi se mu ya to no chem se ato eye abusua no a se be e wo se ka yetimi hwe na akwan ne ye kra da ni e ho so kra na pedifo se obidwa wuo no no bi ju kwa mu ayedai ayham aseboi e be se police fo ya mudi asemi animu yi mom ye hwese yes abrantie no bibi omudi asem na chi no o ye hwese due process be fa ebe koso okay ye hwe abrantie no na adwimu kanana ene ba sa okay sei ehia fie sebe yo manu subsub na so ye hwe na body no ye fa mo na wo ka but no e was me kai case bi baaye omo hwe kura se ka abusuafo no enko na omo nko eye yiro police no say postmortem so postmortem mine say obi ameka abo me ba o say ba 30 million wo me ho say wo de ko postmortem nso be bani me wo say ka abora tete no a mo fo ba de ma me na me gosie no wo say go postmortem ebi nie asebasi a abrehoro ho no obi so be sankwan enti asebo die eye abrehoro sempa na asie ayi Dixon my me mo yakọ sense de omo bebuto pa enti eya asem ko di eya approach fo sem die ye hwe ba bia sonsoan e de bondo hono e be fa benua e jama so ko ko me dasi ogoro my ntiwe Akwasi o si over 21 years into ya akoda ketekete me see so wo hwe no ne papa ne baba ya akoda 21 years ya akoda ketekete se wono akoda ketu atimi twese kai ko papa 21 esa udo tukwa fa iri janu asema me kire no me say tukwa fa iri janu akwara ketua 21 ti hwe ne papa anim etwisi kai ko no ne papa ne papa anim wa akwara oya akwara wa ne papa anim enye ne papa anim ka unya 21 na unya akwara very good men kaso ya men akwara men kaso ya so obano nyem na men kaso ejama so yes ejama so men kaso ya akwara say akwara kitikiti
akola ketekete de na 21 years wo de brabe when I just 21 years 21 brabe no wabo when I 21 za na obi ni 30 years on ware ase se wo kama na ko sisei 30 years on ware o de ka 21 nya akola ketekete wanyini akola papa penyi a wako ni papa wanyini papa penyi a wako ni papa frère dinga 21 ya akola ketekete ana me say tu kwanya fa iri janu men fa iri nyano very good o de papa penyi a abu so baba wanyim no papa penyi a wako ni papa say na ye ababuru anu akumo bi onye kara ketekete 21 years 21 so obi 21 okuko papa na ya kara ketekete se osua yo onsa onya akoda unyenya 21 wanyini Ghana emramu yesi so unya 18 years wanyini sabi mesemiko omo abrochi unya 18 years wanyini untimi no maame no papa ntere etu ka papa watra it at the moment abenya 21 years onsa when ni bonkum eni nifa Ghana akora be na 21 years e wote papa fia no papa ka chese kopa to fifia no ko ha wodan abrawo ni sabi wonyi samoni bia meba me say ese Ghana unya 18 years wanyini eti uya boni a emra ne udi ti said pani bi nit no correct eti obi a 21 ensa wanyini woni ni bonkum eni ni nifa desi ameno ti wo desi enna obi wo 13 years aware ya chena mu ya ware eno di ntiamra emo me ti ano 13 years Ghana mra be na makwa 13 years 30 years eti micho mo ma ware 30 years for oh hefa Ghana aje say bia ndofo no mba bia baba to no anya Ghana oh emfa mra kwan so oh anya Ghana emfa mra kwan anya Ghana Ghana but enya mra kwan bi bi film na sa mo ka Bible a enya man so wo Bible oba kore ya oba ha ti ojini fa na ware Bible oba ya oba so abobo no fo Bible ye yi bi film ye bi ka ho fa bai ma wade edu ba bi o ka de so de ye nka ho ana me say oba ya ode ba ha o say no ya Ghana me say Ghana obi 30 years e ma ware obi so be wa oba no me fa no me ma say de beti me ka cho say ani me do ka say da bi obi so be wa oba 30 oba ti ase ti oba ti ase me do ka say me fa no ma sisi ya o ka say ai ye de ya bro pa o ka say o bo pa ka say ya bro pa ye o ja say me oh ye de ya bro pa wo no na bro pa ka say me bro pa me wina mwe pa me nkase ya wina mwe pa ye wina mwe pa wo no na wina mwe pa wo no na bro nti so ni misade 21 years to be the better 30 years ama ware nkase Ghana ade de mama 30 obi ye 30 years mama wade ama wade and the 30 years ono obama no oba timita 30 years and the 30 years oba woni ayi bema da 30 years to ka kusise ni em je say unya brand unya 18 years a wonyini okay it's 21 years onya be osa onyi woni ni bonkum ni nifa jedi kan yana edo bia na reho obi kudin samoni a ni da kwehye wi obi ya de anya ni da kwehye bonsam sese indi prenin tuase ade a okwakoyi we no okwakoye balu yi okuta panin wo de panin wo balu yi mu a o 18 years 19 20 onu se me de panin wo balu mu a pai no akotwe panin wode ko mu pau obi ahuna okọ obi huna we de bonsam ena ko emam ko yeye abrawo ni pefense ade a wo koye no odi ewu wako se obi ade wako bo obi kro no o chese kan akumu papa ye me ka jo se yakwala wo 21 years tu so unsa wo ye 18 years a wonyini eti mrane woni papa se mi ko die wuo no ye ko kunu pa ye bekunu bi ana be cheme ana aban ne beka eti woni si wadu no eti eno emom wo no hwe ba ku bi na me hwe na yise ono wo 20 years as 20 years 19 years wo didi ana obi kwati bie no ko ni pa kwati ye na bufu ye no so ko to adwani bi no so ono akwati ye so be chini die bi akwabufu okoso ye wode ayi fork knife wode wo akwa no kono kunu okunu eba ne achi afunu wadwane ana no wanyina ho wonim sebon wodi bone 18 years
19 years 20 years emra ne biti eyemra obi o wasi bone kwan no se okokodi awuo ukodi awudi a unim se okodi awuo na emra anu biti enne maburu no bi aba no omo amadwene se ohun fa hwe ho ko social media ko he oti jon ma me ye ne ekela wodi wani mu ba wodi wachi beko ye no wodi wani ba wachi beko eti oye chese oye kila oti bi bone ana kromo se wo ye papa enko akire but odi bone beko achi ya tiaje si ye mo obi aba so ka se we ye ni papa o we ye enko akire jama so sama okay eti yenti krom ha ana akosu nyane abesimu a abantie bi a wono okunkum nipa de ne hye fridge nipa akwa ebesi ne woda so nnamo onamo se na no ba TV so kra wa fresh kra se ne se de na adame kan konfo ye bi krom akoya obi ebu ni ana ko police station ko report wo agransa amai ho oko police station no ma police force onko onko fa camera number se mi ko fa angwachi nipa no akwanso ni sika wo se mi obi abu mi a me ma report o ma mo no me mini kapre no me sa fo sika ko han ka sa famra ene ma ko twa akwani ti aba be kire mu onka so di agro ko twa akwani ti ade ba ame be kire ko so atwa ni ti ko se aso bu obo no kwasa abro oba report ya ga hwe anti it will twa ni ti okoda mu 5 years baba 5 years o agro tamati si yen efienum waba enipa ko twa enipa ti hwe mesre maka enianu mesremu enye ne bonne so enipa bi di ade kasa ko bi edi ayade entra ha edi samone uboya so sakrofo de omumfa hwe ho sa no musuba mti omunso sikai omunso enye se omunso mo jampo sa no mka omu oh we de we mu de o mu enso mo jawu e de be kire say yes e be twitwaw e be you say asef makacha ko ba ko so ye kila o wura esum honum sankofo no bi o twa ne sika ma kwa din mi kafiri esum ba kanem o bane mo je pramo no mo je pramo no eti omo di kasa ko bi aseda de kata ni say ye de ye je we e be twaw anase be die say di po die wa he obekoko se de ya afo ba ko hwe no e ba ko sra no e be di say eti no de o de ti da ho o ye kila nemu de eye mi ya ne se o ma pani da Lawrence onyame fa de cleanse sa papa fi se we jai se ye be kum nipa obi yamfum so wo ya de se ndo ya no asan obesan ya ma e ba no mo ba obi apeso obesan me kum nipa da bi it is a we mu nyame nipa yes obedi someone na anu odin say akran ono 21 years a 21 years no okum ni papa onim say ekun papa be kun bi ana ekokum ye ana ekun say ekun bi a wugidi say obi hu aba okum ni bi da bi anti kroma na akwa bi koforo wode ayatwede koforo mpimu adan ekokunu emesi de wode mo ose ne kono so ono ba beda ono da sense o ka tell say ye nyina of finish or be di ono ba beda obefa ne yire we nyina eti aye nipa no mu bi yesu ane aba na adwena ene mpanifo kroma say ni bi no he say abai ekobanya obesa nya raya obesa defend no kabi kabi no edu ba bi a na asefom babu no mu a na ka ju say okọ ara country no mu a wo betimi akọ ni pa say ane ye ja aseko ye be kun bi ukun ni pa awia na ye kun bi na ye ba say ya me say nyame muafo say ye bu obi kun fo mra di obi ne ye bu ne kun fo na president wo be sign to sama sign enti amra nya enye bone da bi o enso ka obi abeso sign omo ba nyina no obi abese ye de bone ba be se ne me se won ne wasan me kokum sa nipa 1 2 3 or 4 na ye de no mo ye hwe ma me ka be du ba bi a opa sa nipa no ma konfon kono so ni kukunu egodi bibi e be je wa ma kai lawyer judge bi o kroma say na nza ne de manzo as adie bi ese na mesere drobo mp
wonam drobo kwa onze drobo kwa na nyekura ho omunye na Robert Scott ake agwatake no Robert ni je ni ho ne ebe nyina we say mafuju awu MP kwa bi tenje o ta baba no si eso monye kwa na sa mo se monye o ana boys ni nyina tell no mani akwa o ma say esiri ke judge bi no kroma sin ai na judge no obuku wiade a na wade kito ile ko ni pakwe ma say that they say we dey nya bia no ejanu oya no o me na man o njanu we say we dey bode ka kudu twa aye no ejanu na okuja obi kwan awo kejitia sama na kejitia ateche no kejitia ateche no kejitia da demo na why ateche sa time eni aba be yes anu o she suit comfort me to suit me in sika afọ kwatran no ma o de nya ka se comfort say wom wa ka ne de hey wa o sin transfer 25 years 30 years 25 years 30 years 25 years 30 years avec obi e comfort pe on tiga di ni se pa na wo ai o se ko ka ja di o fo ni me se mo ni o fo ni o ba na o fie bebre wonu say comfort ya di bi di no right say comfort but see for me di part 25 35 cause on ade on pekran say e ba say comfort wa ko ye wi ye ko tu ni botom na kwa fa so sit no comfort tu ni botom yi size califini botom no o fru on pe comfort sem biom da e da me da se me ka se mo simi srem na e penifo mu se me musa de Akwasi wotu woni mi akotoka ana de su fie na comfort ba na bobo ahwe ni pau na be wiam obi ka ni man yi nyama no de ko bi no two battery no wasamba na ko sare ka biso akoye no wasamba bond pau no wasambi no two battery wasambi at the third time ana wo chere sa kronfo chi na benden me senyamra kwan pa de anka mekuno me se wo ka benden mekuno eti sade ne se me waya me sade no eba aye senyamra kwan de anka mekuno why from so ana wo from so me se mere nya emranti embia se de eje o benden eje be ma be fa ne yire wontrim o benden me se nyamra kwan de anka me fa nchi ayem eje me bo ana me ka se wo o chi na no abona pampam dado ana oja na oko eti adegu no mu a en se kun mu twetwa nipa kon kun mu kun nipa kon ye kum nipa kon ne o ku twa nipa ti ne sei e kira sei ye ja nipa ne sa o nya nyame be fesiwo ne da se eja man so na atene nkan ko kwara nsenso ha kwa asaratu ebo me nche pe ye ma ye tiefo no sema be se numu eda ye nim na mo so mra mu bi na yenko ye story eno so eda ho no ma ye de ebeka ho 0322083581 83582 83583 obetumi abamu bi na so waba aba kire wadwede pesca sibra na ye ma woto wa woto aye flat wa umfe no mfe hyehyehye umfe no mfe ana sa ope ship ana ope nufuo de ye ma ne pepa kokona so pa mepe di mudru no ni nyina eye pesca sibra ye be ma nufu aye kama ye be ma body ni nyina look nice ni mema be nyina po ba se bu gyina hwe na hwe kire animu be se hebese omo kumase eye bantama G runabout Dia Medlab ewom no na chi hwa na pesca wo be frɛ won wo 0530 122500 0530 122500 yanko ahoma no so hello udin baby akasafi but femina kwa bronma wo lonko o kasafi ma no anya de eni enna esi enna akola titikiti wo ya de ne so papa ka kirewa enti wutumi ko twitwa na wirem ye ye twitwa ne fie ne wirem wo ne tonto bi anko pie fa na tonto papa na de wirem asa kwa ewurade mfe bo ne nche amen yo ye da se yanko yanim ne yemfa ofofro nso so hello Akwasi Boafo wale le gram tetrese yanim abaru tu fumata abaru tu bayenti wo de watedi die we de to ntwa da wo
omo mjeje mobile money omo frefre na o maka che mpacho ma send this kebi na abedi phone so na o ka che mpacho me phone kebi ama so one ne kata na on sister ne din rough on pete obe fi no o ka che nze sebe o kan na si o sebe na se amodi no wa modi mu tenten sa ya anim na o ka che sister no di aba yenti o abama no wadi anyamra semo awasanka yesena konfubi elemitie nusu meru aho papa sani ama wenyi na ya janji na obi atimi kumo nipa basa ata awose yakuni mama ba yamenka mo aba root from esa yeda ase ma yenko yenim hello me pacho du bia wuti efri no dumusa de na tie o phone so why hello me pacho ba me fa o friend em say o tie no ho nti hello Akwasi yey madwe me je osudi ne ba bia kasa fi from kasa fra putuja from boy yenti o fra putuja Akwasi ebe kra na ko su biasi na wa papa esa ko no mo ko se wi ni ko se atra mo na jimi kwa wo mu jimi eti wa ye sa de wi eje ebe boa eti we sa de wi pa ebe boa nyam blata mi ji mo jimi sem se obi ye ebe boa wa o se papa ni pa ti kan e kan trimbe ma ko fo na wo kunu eti ye ko di de memu wan ja dia o mo ye ni die nyam ye we kan wan se uhangi na pe na wo ko ne be na tam dira ma ko ana o su ma se kan to ni si trim au ko su ko ni de huna na o mu di ta no ye da sipi yemfa foforo na yenko yanim ipa che frost na aka se free Mike ni o mankranso Mike yinti we rogo si ndo kwase mpa ni se ruwi mu yesu so ni amasu o da hwe be menfa se be 2010 ebe hwe na nipa si kum ni papa na impani fuiti min kan ho hwe ye ya ne de nipa na kwa kotumu no ne nambo I was here set example because emre bi etwa mu no ehye ama mpanimfo bi set example mankofo bi keji mu na natwene mu de wo set example ma yehui enti ma eto twai every 2000 ba ya see death penalty ye free ho obi aye mampani osuro so obesan enti ena ma sa ne ma we nyina ekoso no ne ko nipa no ku ye ne yekun ni bia enka to betwa me da ase Mike that's it. Tap send there would send this card there free abrochi there bagana o abrochi na o send this card UK, Europe, Canada, America, and UAE, Australia no more tap send. E dey di kan kra o send this card for tap send so yes I choose card £5 €5 and $10 near side there chow. Name o kai say o send there dey di kan no. O promo code no e be Insura FM tap send die papa no eno an obi a enim Jojo vodka mix ye dia ba yensa wo kan mu nkete bottle mu na otu ano a ebro na ye kama papa wonum toso ko asare si da no wose kai bra be je ba kra mtefo no ho anye izi o manum toso nitimi tibidi Jojo vodka mix eno an ne dia ba so Oak Barrels PVT Limited ne dia ba enkran ama saman ana wode ensa papai ede aba obi anum bi na eye open dodo mu anu afre 0536 947 759 0536 947 759 na woni wono makasa hello last caller na yefa we udin ba bia kasa fi hello me pa chef Frost na kasa free o kasa de me yo si Frost Jose I say yento nini you hello hello me pa che Frost na aka se free ye friend na adakem na adakem o ka se free oh me ka se free se passer afeli yetio che no fa se ke toi e ke ko so Ghana no in fact na penifonu senya obi kumunipa wo mu sa ko no na kampese e ba na ka no me kon kran na me ko penifonu ni se na me ka chom se me sign
obi hu nipa ke na na twini dia na moka no o be say photograph ke machine abisim sa ko sela no na me wo me na twa ho photo me se ba me photographer pa ka se pa me say disabled person so na Akwasi no commander no wo free she obi chase ye fe no kofo so okuno Susana amia me gira ho bi na mta ho photo na wo mu komunika dana ha yes wo ye wan che apia wo mu kuni na wata dem ya fa ni yire emne no sabi na o se ni nu ka ho ewo empanifo ti bese me ka se mu nyina se me na nadaka me na na poku me bese pati me nyani amwade hini na na kwasi asare ni me powerful my power ni so bia my se bi dan 17 years ni se panifo so mu ntime nsan ya yemfa ma wo bitima san ya ye edwene mboko okay yati why me se mu ya da sipi anya kwata te me gimisem kwa pa na dana etima eisia no enyo anya le bo fo nyumle papa kritika wo kumbo pa wo gimia na so abodam na ya de kwa na we no ya bi akoda na why na my see akwaji skedi na say ya so ko ya ma dey ya no ko enga hini me ba wo ni hini sia ken yo atepa na me ka cho no me ne ya no ko wona na cho ba ho no mo ya se kwata ho ebe be na me cho photo fa ho no ko o ko nu ku sie bi wo cho ye ko yi no enya be nan enya no egandi ye na nya na me ni o chuno ko esi ti nya na me ho bi ya da si pi why ya da si ye fancy ya nkusichi abamu die na de ye keka kwa chi no okay your next case so ewa ha mobaka ya na no ye maami bi ba ha ne ba o kire se wono ani nuani mpon na eku ne ba adan ya wo se onua na akodi aduru okodi aduru no this is ne ba na akodi ama ne ba na bewu ne ba no wu ya ye kwakoti ya onene na na abomu a ne ba no se da bi me ba no me wo fa ase ni wu ni de yen ko hwim yes na ma me wu ya no hwim bo se da bo ndo wan hwim na da na wo fa ase wu di ase yen ko hwim ama ta ye kika ko nyina ne funu no kure ko yi ne beto abama so no ma me ko wura hodo mo a ye de praye bu funu no efura ye woda ho ye de praye bu no ati bi da na no ye ba obo su bia ne ye sa tena so konfo a ye si okodi abanti kodi eduro no ho no wono so ene oha ye ne bidin komo ye dan ho no ye ba sa asemi ebe yiri ofi ha se montwe kakra bi ye be san ba ye da mas What's on this channel? Okay, any mama check them some fro. Kaish, a soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, me daba. Ofa, pacha mama fro. He no kwa woni abri say. Masonya ye nana. Na dey. Se baby ameti ye tumi o. E na me wo fa send me ska. Di nkan wo de kosi wo bisu na nipa kura discount. Yo de ba ye nso ami koyi a e ho sem bebre. Afi kwa do mo busam sem aye transaction wo hoda. Debbie. Enke chibra catch offer say on download tap send. So download tap sender or send this camera wipe. E beba to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send there. We are here for na baby obia so what Europe and America Canada. So kura Android o so kuta iPhone o and once we download app na two phone so. In the process maybe say promo code dey. No about Insure FM asho e basa automatically no. Ye charge £5 and €5 and we are more Europe. So America and Canada, yeah, chow, $10 for free. Oh, send this cancel, yento tap send it there, no fee. Hey, neje se ukayo. Tap send. Papa no. Yeah, Ojo.
enti mo ma say na Facebook na show boy starting in Yemani bio insha 104.5 insha 104.5 nana moma show boy nya de oye no ampa eye blade anu onampa etwa show boy eba no ne tuni chana to on Facebook and now the blade na ebe na wan fase kan minima dia poche obeyo enti show boy pejamo mu nyina eni yes eye blade eni otwa etwa aha and then so cham ye se betwa etwa sasum se etwa me pa show boy ye ne niam ni bio mu mehai obaye bra wa bra aha Hey, Dabi, na ye bi o ye konfo ko ejani o ma ha de. Dabi mo jade so obi anu obi ampe. Enso show boy. 1 2 3 kasa power. 1 2 3 power. Pansa bra sim. No, mo pa to ma camera na obi a hebred mi da soro. Wham! Ana da ho no. Chat ani o chow blade. Encho mo show blade. So Chumano. So hey, Tommy. Anka, and your blade. What is a baby? And on what you channel, Encha. What's that all from me? And say, Monsieur Adie, every spirit. Any panel. One that's why you're not doing. I'm a better second. Now, one TikTok in there, and not TikTok. Now feel say ebe fa so do dia free fall to the moon. I don't say na me feel me. I didn't nam ho ba kon say we no o say ebia ho. But it's to mu obi e hu say abia be na so do say pa here. E no di twa no ano we di twa no e nja. Me aka tell man so. Mo yo na de ono an ka tell mo hwe. Share. What the father catch him and also encha. Power. Secano. Anna. Yeah. Facebook in share 1.5. I was secano so. Blade in secano near Mano. Blade in Abatiano. I know see a trano. Me anam tia. Minna de no fanam no. You can yam no. Your hand is set any more once you. You can say 1 2 3 build kind. First we be cham na kanitinu. Second one match as me twencha. Afini aside ye can. What did you can call? Show boy. Come on me call. Chama so go is can. No obi. Me buana. Oh me. No ni pakurunta. Me dey atche dey proof. Na bra pe onu mo na boy. Ah. But you won't say, and then show boy, blade in hand, or that's what you trying to manage. She, in chat, but I trying to catch him a church and chat. What they are called producer, and that they not one for my name is what they call producer. Producer say, you have to market or maybe show boy. People talk on Facebook, no, in 104.5. What jet you say yes? Several said the mechanic. So buy and so buy when him say me diagro. What's a do trying to what the farm, but I'm Papa to Kevin. One also can one also can say Edward. I know the try and jack. Yeah. To be by another day. Apapa, na me pese mama ado go mo ti bon e ti se o mo ba obi a kan che ma di se mo ba okay you mo be speak mo mo se wa mo pe mo bia I was a key e no pe wa ko mo do mi na mo pe no ma se be ma no e ba e be ta kire ni che o de no mo ija o de no mo ja ya wo no pa yo ayi de no se ama wonya problem baby or the put no put on the no so
bosom no ɛwɔ abaya ne wu ni ɛna I'm see you. Eti meka ono so a na de tie na me ni me ma me e ma ne se o ni ndo ko bo so no so na mo ko bu pa e ni no ko wa ko ni bia ni mo va no to ni ma na mo amba na ma me one na ko o ba no ni de da se da o ma o so che ne di ta wo ra ni wo ni na akani pa no ni ya I'm going to proud and yes, I can appear about the secret. I can't even you on the stream. And she, your passport, your Pehena, Yama, Yama. It's no market now, of course, it's now Chaco was there. A day I look Menaman on the island. To Chaco on that. Say, between I Nemo na akadi wekra yese na repia na bibi ya de no na eyewa ya enta bongo nti kano na esilo na ehwehwe mato nti ya na me abeba na owo ni na me ade ni omu ba na je bi wo bi ana amene so wo ni asa onya bibi si bia ana me bi tu if you are young, and I'm going to put any care. Or no, I talk from the there's a pressure on their room, the banner. Now, money, no, my brother, I'm see, what I'm saying, I'm going to tell you, almost 2 hours, will be a general boy. I'm more money, no more for 9,000. You're born, you are going to be more. And you are men of one. Now, of course, I'm going to go down to a point of a bonus. Say, Nipana, or I don't know, I'm not doing it. I'm not a president of our auto. I'm not going to catch it. Yo, Padaroma, asam no baby and do pa was ye two, near one am able to what the year kaya chilino. And they say, ya untim ya na bie na no ka kire wo se odne ho akogya na ne wo fa ase ne wuo no bosom ne ho wo mbi ono na ka bile I don't see because all kind na no fa ase wo no bibiri me bezo ma ka de me ka bi me ya kunya ko no wo fa ne me ana no kire ni aso no me ni do ba bia eti me no kire na na enwo ma ne ba ye me ho be ye ne mo di wo mo to be ya obi a be de no enti awon kan ke mu na ya de no na ko na so mo ko ko ke je yo eti ko ya mo dasa mo ko tu ana mo na mako o mo ko le di mu ya na ko ya ma na si o ko ya le pa yo wadaroma empani se ekrowu a na dwo ahwete de ye kan ye kapra somdwe ne apra hoto ne ntiase ene nkabomu na aba fie ho na be ma ya ma ne obokire wo no kan se bosom na afre na ka che ne se ya untim adwuma ade bra me mahase o wose makum baako anasa na dwen na ode be ka kire wo wa nga je ndo mo ko mo se adwuma no wa na ate asemi nya na oba ya na ya ni ya ndi no ana oza na obi su tipo ko ma bi ti o bia o mo so okay o busa che bia di ni ya me ho ana ya me eti ono ko to ko ya oba ana ono ka ti na me wada wo no siro bibiri di ye no mi ka mo mo ni e ko ye no afoye ka bibiri te ni kwa se me dash na ewu eye me ho ana abeba no ewu I don't think that okay that do me ni ama tu e pa mi ensa ka no ba o ko bisa jama so e mo ko di wa e be no kan yo na wadawroma abeto bedwasere de se se bosom de ne sika abeto abofo na menu aka no obedo mo agu ho no wadawroma otimi si nkonwa ma wo faasefo abiso omo so omo abaifo sanse aseme wani so no to da bi etimi de koda yim bia obeguso omo honam mu no na wo mafa kasakwa bi so amo hunu se bi omo kra no wo mkuta ahombone na nka hunu kwan befa so dware wo mo wo maka bibi sada oh there will be answer the ya ma me ya yewu akunta no ya tena asam so na
ye can't tell me and Yadam get me and to pass on it. Yen to pack it. Come on, I'm say. A da, only now, mother, we didn't know. Ornament, and a man who is the park shop. Am I, yes, you have to power on my own, yes, I will be. A chain of me, as of the time, because I said, my people that war, my grandmother, one more year of that food, yeah, or no, don't know about one of those and big names. I'm thinking of it, and a bear man is doing it, and a month for the food. Madama, you are a month and you are no about yo nana yada se watwa enam atoso ama asombo so abako na wadawroma de besi akire bia na ba bewie wanim de ye nyina no ne yie muntira de entim yi bekan ye begina so de ma me bekan ye begina so ne de tu anamon na de pene se da foforo bi no mudi nkabo mbaba fia ha se de woka bia abo adwo eno na ye hwe na nwumre that's bro that's nya piao yane na ho brase na akasai omienu nyina obi akasa bi omame ehunu se wo mo da no ni ene saa ohini ono aso na busu panyine wo ho na bema empanyine so twa botom na mo ase katwa ba ye ya bono na me na kan sem bi osesa wotwetwe ahomatentena etete kokobini na utwa ne pepepe betwa ne mo ka utwa ne pe anate onya mfomso so do ho akoja obia ne ho a opeso owu sesei asode aye kọ ye 31st night na de obia so pe via kọ no so ka je say ewie sa all night obia bewu a obia masore ho na beko etu obia presa obedini nkwa men kakra akọ nanim enya mfomso obia ne gidie obi kotu odum obi kotu kojan obi de ade gina sendem no ne som sebe ye obenyina che na oye ne de onya mfomso na mom ba bia etwa koro no oya tukotie so awoyam wo fa kasa se ne sitie obontim na ka na se wa na ka kire wo fa no kina fidie no ma me de mo go ekakra na se de kan ye maami watena se maami ane ba wuo na okwa akosie ne ba ekire emu nsem aye bebre asem na kwa de afa kwa ebusu asem afi de nua ne nua atwe akwa ma afi de abontinsufu nyina ho abam bi enu achi konfo a maami enua si wakwa kudi ne ho aduru no konfo yin so aba so no so be kan de wonim e de fa asemi ho abanti a wono so de praye ebu efunu no emu nsem eno so ye de ebremo na ni nyina ne se Insha FM di dwumadie bi by no Insha FM community soccer quiz fa agukansie nko a wonsam ne yebebusa wo to bi a wonim se community no munim mun krofo bi a wo maben e wo sports mu no yesi mo mra registration na Insha FM community soccer quiz we no de do bedi nkunim kura no 100,000 Ghana 10,000 Ghana cedis and ye de man no branch FM front desk na be pick your form and also be 0245 594425 0245 594425 na wonso so waba aba peke o form na afi no ano na yekọ yenimu unya ne baby a Insha FM community soccer quiz baso na me pacho eba no nkon ni no wotwe ekosi ya obi abenom nsan yansa ba akopɛ eno a ne club beer nso de eno any club eyensa pa uhwie abonse ni na bubbles bi ka na man ya kono na utusu awo no abonse na afa hin kaka na yes na kama pa unim say yes say na no mhwe yi bi yes say bia wuta anom a ho say ahode de ma wo ebo wakoma no ma no boyie enane mogya adam say eni say ye pa omuhuni titiri nyina no ani nimpanyimfo omutimi nom sasa no wadenta bonitiri kai conch wallahi bia de eno any club onum sade a eno ane nsense wonum mame pene wafidie no mame kwasare brana be sette ne microphone ni kakra bi mano mame akwaba na oho te sen
What then Adam? Where? Yɛda nyame ase. Wodin de sɛn? But we frame Akwasi Bima. Eno Bima. But time. Pagya mu kakra na yɛnyɛ wakonya ne yie ma oyie na mintimi ene wo monko. Mama me Bima no. Koja farmer for sebra na omwa o. Koja pro code e wodwa so. Yɛde enne ye utipa wa na wanonum bi. Eno achi ohinimu sɔne nsuo ya na abota ade eno ani koja pro code. Ana ye kamfo dia ma o. Koja charcoal toothpaste. Yɛte wata daada tete bere mu nyina no. Na yenim sɛ bidie de na yenkonya ho oyefunu yo yakura na nanom timi hunu bidie de amaw ye oyemo adwuma na asama oyefunu mada ho ana ye de bade ma bai na afi bi ana koja fosi de bomu hwe bomu se bidie ya adepa ye de aye koja charcoal toothpaste udi chosin osi ye fita o kasanso a wonu hwehwehwam koja regular fluoride toothpaste eno so ho eno so ma se ye din na pai kasa fresh kama na what you see we na de ninsuo no kujak P ni kujak F sensitive toothpaste udu go no man wo so odum no wapuogu da mo amutwa bi no ade achi sa na mo kasa gu ma no so ma no na no ba ha kwasem uboye mu a ti wasem no mu kakra bi na afi yenko wunua no mu aka no ho papa mpacho say minua bema oni mi di ensem bia eni enyan edi ka wo sase pa no wodi mi free say na ni mo cheme mitimi bobo se fresh cream wo se wonim wonu na ni mo cheme e wo hefa mitimi bobo ho se fresh cream da ho no hweme se fresh cream nyan e wo da no ho de mi ye bia wo hu me aha na wo hwe no hweme enti eno na sama wo pa kire nyina ne se me bayifo papa me kire ne se me nya bayifo eno nkwada afi na me maame eje prot ena me maame ya nsinto wo ye nse ne mane ne nana no wa betimi asibia sibitinam ena me kosi baako ena me bayi a wo fi mu nsu kosi baako ena onu nsu besi mienu ewo protocol na so no no osi ye no wa amoso ene a wonu na chiri ba bobo so enti bayi boni ba ya chiri no na de mimi na obobo da no so no de na woni mi die no ewo fie ho na nye enti ma ba se minti na fie ho ena mitukọ ha adan de na akwaso nyina so na anuafo no nim ena mitukọ ha adan timituko ha da na che no wo menua ne free meeting ti meeting ne prensa eso prensa so ni nyina na mehu na kire enti me kire se watomadu efi se meftor meeting na se be ko bia no na me ho kire me enti meeting ni de atoso me ensa no wo ka kire me se me ni dan wo fie ho me ba no nso ni dan wo fie ho waje me ba ne dan no waje me so me de no me ba ne wo kia so wo efie nanim eno so waje wo kaaya no mankasa ana me soreye ana me koye enti eno achi eno ni mi sister panini di nkomo sabra me ame aya aberewa woni mi sister di nkomo se maame no wo mu nhwe ne ye woni wonu na chiri ba no wo mu nhwe ne ye na me de na na ma de wonim ne obeye no na ohwa ma maame ewu se maame wu a ekwaya ode me ne me befa so no ye bobo ye nsem ama no na wo be kire ye papa wa wuni abema na nani wuni ba ku di nkomo ana wo se wo de wo hwe wiye na wo twen ase wo mo maame be wu na da mo maame be wu no ana obe kire wo me e wo fon so obi na ekasa ede na wo te nam so mi gina mi sister ne nchen na mi sister me ne na ekwa afum nti onya akọ na ogina ho nam so mi gina ho ti na fon na no odin kasa na mi ti ni nyina se me ne maame ya aka maame ya japade na me pede enti mra okika ne sa na obusa mi sister ne se na mi sister ne nkasa to obusa mi sister ne se sister wo afuo mana eno se an eno se ne meja wa mo ayi wadwuma na oba fia ye beto aso okay enti nto aso minim de ekosi ye
enti me bo maame ho ebebusa maame ni nyina atwam ɛhɔ o maame ama abo nyina ye hia biu ebra o maame wu ye no ana mo ye se mo be bo siesie mo se mo be ye yi nti didimu na wo so ba be free mu nyesa no kwasem ɛhɔ na fa free mai enti ɛhɔ no maame wu ye no enkora na me ma ne bae me ba na wawu no wo bae enti wo bae no obedi ne nan no koye to okokodu ya na kire se ne nan so no mu kikiri na maame wu ye na awotwe mienu ene na miensa na me ba ne funu da so enti me ba ne wu ye no ede ne ye oba no me ba ne nan ne sisi ede ne ye na ne sisi ye ne ya tasa eso no mu prekope wanti anto hwe anye no wana maana nti wose wa tena se wa sori anopa apesi wa kotokoko apesi awie na wo wie ye no no num koko no wo sori akwa akodwala fe wo sori ye no no otu na ye ntu eno anu no so ena wo frɛ me ma me koye se de na sitie no papa me de no koto hospital me nim se hospital yade me de no koto hospital nti amwa ana me yi no ba ye na dunsini bi de aduro ye no ana odi be free ana odi free mu enti wo free mu no ana me free fie ti me free fie a me ba ye no na abusua ni nyina atwa ahia na me nua ba ma ni ho enti atrase ama ne bo no nsia ana ye sɔre ye ade achi ye ne sa betena so no ana ye na ba ye na abusua pen na wodi ye so eno oye se sa na tie de a odi aye ni mienu nyina abobom asia ye aye enti ya nkwadwene ho na wo sori obesie oba no ene ne nana eye momo maame no obeyo mu nyina abede dama bo no mo sie o mabom da eye sa pepepe enti wo sori ye no bo be no mienu kobo no miensa no ena menu abe ma ne bai enti oba ye de obeto no de ama ne bo ma ebo no no ena wo se won de won pene obedi ni maame na awotweda na wayi ni maame asie no no aye ayi na ne wo faase ni de wo wu atofuwo disi okohwehwem den no hu say atofuwo papa menim ho asem ka ne bo no nye ka ne bo no dia bu bo no ye mu amono o hye no wa konfo hye no ho akonfo enti mi do nyina wo nya no poison mi do nyina awrofe no sasa ne amani nyina akra no wa anya ye den no wu atofuwo enti ne ne wonimu ani wuo no ho bi wana anim kwan ofa so a wo kuma akra na wo se eya atofuwo wo kai se woni sister ye call no sama mi wu abetre mi ampa na atre mi akra no so wa wo mamunum se watete enkula num agu mi so abra mi sumi ni aho na ade ade ato mi so enti mi kan no wankasa ene wo sole ye ene wo koi ensem nyina de dika tietie mu bia kama na no aba obo eni nyina mu na unua be ma no se wono no de onim ho hwe ne mo ndo kodi na duru enti wondo ntimi nkyere se oba no na duru kodi na oba no ba no hu so okoye no hu okoye de na aduru no bo no okọ no komfo ho no komfo no se akwara ne wuo na wo no bibi wum yesa ai yesa na unua be mai ka no be ka kire no se bibi wo mu se dan se akwara ne baifo na oba wono unua no ho ana ebo no ana se kwambe so ana fa so a okodi na duru na chi wo ba no enti wa kire se mimi yi na no sa se de wo kan ye no ene na wakum me ba no enti di ni na nsa so no oba ya nana no ho ade beto ya nana nanim se wono akodi na duru ena me ba no ya bayifo me mpom sumi ya bayifo enti me ba no ba no ho ena abono enti konfone se akamienu obaji sika so 100 million enti wakasa no o se akanipa mienu na mbusa nana se nipa mienu no firi hene abusuanum o se da bi memem anam se da memam o mienu no so ayadan o so abayifo ana wo mu so abayifo misuma abayifo ana de wo no so abayifo so abayifo ada mu fi ono mu chiche bayi mam ho ana enti mebusa ne se nana enti abusuana da ho no bayi anim a meme ne me mankwa na ya abayifo ana nana se onim enti ehwa no ene e de sole ye ene yi funu ni esie ye o maame me ba no ni esie ye ene esie me maame soso enti mu ye bom
ya nya amom ye di ka sie me ba no eye na yiye ansa ne ye be sie me maame ye ka ho di nyina na no ubo subuo bi se ukọ ba no funu ho no ebra na ye yi na to aye be deda no no ukọ e na aba ntie be de praye ebo ba no no kre eno kwasem papa praye be ya praye di prefie aye praye tie ni bi no atwan ana ode bo ba no eno ode bo no to ode bo no firi ni form no ode aba ne soro no ode bo no ode bo no ode bo no twene ba eba ne soro sesei papa minimum dia no ka ode bo na no ka dia na wa menti kasa a woka to ode bo no sa wo koto no ode bo no nipa na no ya sa ode dafunu me pa cho da bi ode dafunu one dafunu obo nipa ode dafunu no ma ne de dafunu na me pa cho da bi je de no ode praye bo no papa ho no ebroma den ni menti ase so no bisa ne sa de ntia enti na sister ba ko edi machi nti sister no kra na busa no asem ana o se den o busa no se na de praye ebo no ana o se mi sister me ba mi nua ba na wawu no ni wu ne ya me ya ti me ya ma ade me ba Douglas Majoy na ho te say na me ado Douglas what maame a wo kasai ni nsema wo kan nyina de na obi ba wuo wonye obusuani ebi a wadamfo ana ne busuani no dai na obewuo na wo kwata mpraye de kobo funu no ba ne sei wadano mo de ese no makata nye bonye so ba kokra ai age wiye no na me di akwaru ko ya friji ye ko yini no na mko yi no ye ko ba me na mko me di anu me ba me na ye bibia ye ndi se o be to ma wu sakra o bi ani se me na me ye yi ni de eti ye ko mo tire be duru ye no na bo na de da ayi ye be de agbechi no mo bo ye no that black no mo bo ye no eti mi da me sa ye me ko ti ase bi wo ni eti wo me na ko fa pa de me de tra wi na firi ho no eti me wo fa se me de ni kure ni ya ojo no ti eni me de o bo me pa da me abi a me ti man kan de ya jo ti mo ba ye be ye akra na ye no me ajo no me di onu se me ta mi sister lechi eti kwa nkata mo da wa fe me fun so kra so da o tum se ye wi no ma mi kra so de so e de ko e fi ji mi na mta de no ko ji ni na bi ta no mo e no fe mi so nka da be na me nya wa me aposho ma mi no ye no pe e no ya no de ka sa mo eti mi se no so bi ni de mi sister no kan za me e ya no presa time de mi am de fe ne pra you know cutting this from the ball me pacho praye na wode me ba praye no na efi bi na gugu funu no so a wode pra free no ho ana se na gugu nchem efi bi wo nchem na wo pra me pacho ne ya me ya me de pra funu no eye da dano ho na di PPH won mo kekepa dadwa wa hefa me pacho me ba dadwa ben na de prapra cutting milk black ni bi e be na ehwe ego e tell mo fa ba ko press sa e don kla e taro na me say na me ko fa fra na me fa fra ada na me ba me pacho dadwa no na da eguwo bebre antie ntime sa gese ye de prae na o de kopra eguwo bebre bi na de prae mum na e kopra o mo bi o mo ye na o mo boy o mo kan you know carpet no mo bi mu no o nyina de na ai fi mi empem dia akwan ba to no se me ya no bo me pa e ka me kwa ko furu mo kire mi ko be nyina no ko be ne me be sa de no mi ni sa de na bi sa kwa be kan kwa mi am pan ko fa se kan se mi so maame abusafo asema ye ka ye nua ba na wawu no ana ye de ne mfonyi ato so no ye frɛ no Madam Agnes antwua aka agi wona na ne photo eda so fefefe oba tuntum kama Douglas de me ntia se maame ne kire se wona nipa mienu ne ba ho omo ba ho omo se o de prae no buru funu no ye ba cho no pleni mi sister you know ye se abasa but e be fa le sa ni wo kra because mi sister kra no na ka je de be le so bo me ne ye nye ayi no am pam ko so ni nya bo tire ayi bibia ye ko konfo no nya am na bibia ne mo ko ye ana mi nyo ya no kra ni enye friend
and so and they are metis as na metis as na I am yaza what if you be able to be so that more fast ya enti prayer na ne kura no na nye furu no na de bo no Douglas me patam che say prayer na de pra won wa amfa mofuru no me pa so me bonus aye de no come back of African ba me sister ho from there only me be ma say and you fa say we kura sai chen them no dey sit wo ka che sister me ba wo ka che ni say mo fa se kan chefunu wo so ka che ni say mo fa Douglas tie me Douglas ya de funu wa me tuna yes I again I am na and no me furu no prayer no or the bofuru na so or the prapra papa no the bofuru no so the bosso me hunu pa what the bofuru no so papa what the bofuru no what the bofuru na sere so no what the yes or prafa na nim what the bona no the apia ba na nim o prapra furu na chi na se dey minim Douglas what mama no say be obi a oni ani a won huna de ana huna won hunu yie a won so de prayer bobo funu no so wo de to so keke me de do ara to me so de e me ya pa so e papa in na basa me di sta no so me tin ni ti no e me di sta kan ye ente kura se me mi e free type boni o me agino agi to me ye chiri efiri ye krom ye waka krata ba mi fi enti be dia sia mi ni akiri na o twi menu ni na o twi abi mi na o twi menu na ni di na je bi di o be fi mi ani ni o twi mi ani ni enti ya bi won ma limit na ye da bo ni e di da oh yisa se kamero yisa ga o bu sa me kra se me ye ni den kwa e ga e be bi ni mi nye hwe yisa me de se ka kwa ba se ka me so me bawo Douglas se kai na o se yemfa nhye funu ne nsem ne ye de hye to onko ye den na me se kai me se ye ka me se ka isa ye ba ka ni chene to na se eni ba kura o ye ade za ye ko se nye ngopu patna to me wo ne am do okay we de me da e fu funu be lo pu ni na me de yi boy to na ya fa ka Confirm say enye onu ne kun no ye ko e na confirm ka sa na me enye onu dia yo kwa ye tina se kwa na confirm ka sa ne bosom na eche munua no ye ko busa you know ye ni aba o ntwe ne no be be din komo ase ye ba to ko tin ye onu e fa ye ko busa am ka se me brother na no mu ko ne that is Douglas yeah that's PY Douglas you know one Douglas yeah that's why you no see sika bi eni ho prayer bi eni ho we de prapra unua no ho na se wo ba no ho Jojo vodka mix yensa ya pebinom tede de bi eka no yensa kama egugu bottle mu utu ano a na wotwa kakra na wapofufu bi ebo adwuma waka konfo no tede monya no to no an ka so be kasa so konfo no ka so be kasa duro so afi ye frɛ no ayenya no asemu unya Jojo vodka mixer yo aponto ama sanka bi na fadi udwuma Oak Barrels PVT Limited enkran amasaman no mo ebi obolo ho Sewus Divine Favor ke ho nyina bi ho fra one mo 0536 947 759 na woni wo no mo atwetwe ho enkommo na yenkwai nyame ya adoma se de bia wunim na obra se die obra ekono super high level na if you don't kukusi no me ensampai mu ana ye de obra ebremu efamu Insha FM enam Facebook na Madum TV
ho nyina obenya bi ahwe nti bodon kokwa ye tie obra na eniema nyina bekoye ma afei ufie ho no mo de kwasebu de obi de ye wo ukunu buru wo yede buru wo yede twampoa ukunu twampoa de be ma bi tu ho de oba bi tu ho obu kwase na ye adwuma enkoye na oto wagya wo mu nyina mo mran hira FM mfa meto yanim na ye wo mo a ombeka ma mo Evergreen Herbal and Spiritual Center Sibra na omwa wo na ho no de uduru ho no mo a abusuafo nyina ko hwehwe wo mabrabom no mo peba ho no yeso mo do ani ekire na se eye wapomude na enkoyi a ni nyina wo se fabra wo prostate ho ha obi a ana stroke hepatitis B ene akọwa akọda bi na se oyeye no ho ya yesi o mo ye nsuo ba ya mo hwa akọda ne ye ma mepamcho yeso ye nsuo ba esoro ne ka akọda no ana se yade bi na wakwa enkoda kuru bi atu yesi abaifo bobo mo boa o ma hwe mo dwumadi ase dada Evergreen and Spiritual Center o mo bo adwuma dika o sebra na obi obeba obi ano e ka obeba obi ano ye teso ama 40% discount and ye dey ma wo o ma so ye ewo odium kumase woni St. Louis SHS no ana edi enhwe ni mu wo number is 0545 365 232 0545 365 232 na woni wo no mo atwetwe nko be ba na wapomuden ho nsam dia wona ana sese wo de edan wo mo eno unia beme wakasa wo se ontumi mfa praye mu bo efunu a woda ho no mo no da anada na wotwa bi emi ntwa bi papa na onum twa minim twa otwa bi da da bi mi ntwa bi minim twa ti udu na okura praye na wode fafunu no so me pa cha sa na tie wose no wode pra fin bi a na wo ho no papa okasa wo boa fi se minim fisa waya sane ya manwie ya wo sa akwafa aseka na wo ka ho asem bae no seka ne na nye ne aseka bio seka na ya abosom seka ento aka so seka ya sa asada bi ase ya mark ho ana te fa shefunu ne so ade kwa shefunu ne nsem na nsem me ma ne kwan e ma ne fa nkon kwa shefunu ne nsem enti sa ni pa ya me ka na asem mi se wo no kwa na me ne ni mienu kokopie no so no wo no kwa ne ka se ya abosom seka so ahụ so asefa kwashe furu nsem na jawo no so sori nyira fie hwe bi o yes so wanu wadi kwashe furu nsem na mse ma ne kwan fi se praye na me hu so de bro no no wasa akwafa ase ka we se so de bre kwashe nsem no na mse me ma ne kwan papa we nyina chi kura no emna ye ni wie yese ma me mitietie mu no yese wan kasa kura nso ye nyankama de bi wo ho no ewa efunu no ho nyankuma de be ya e de na wo ye me de me amna wa ye de ni to adaka mu a ye kwasi e ho na me ka no se nyina yesu ye wa ni ye me hwe ho kwasi no me kosua ena me nana kwa de bebre me se me fa nkonkwahye ne nsam so fanye dey na se wo kwa nipa a wo kum no nipa a wo kum no sa kosua no fa nko no ne ni fa nkonkodi ena me de hia ne nsam de na nipa nyina wo mu ana wo mu dida furu ni nyina ni sa brefe na ne ye na to adaka mu ti ne ye mpanimfo ni nyina wo ho ena me de hia ne to de hia ne nsam na aka de asem kire no sa na se de me ka no ane se nipa a wo kum no me de kosua ne hia ne nsam oni nipa kuro ni nkodi tu so ne nsa na de hia na me de hia ne nsam ansa na wo mu kata so a ye de ne ko asiye to de kosua ne ko e nipa chan na hwa o de ye adwuma papa me hu hwe efi se sa emu no kra no wo mkosie no na me nkọ ho da enti ne 40 days ena me kọ ho eno kwa me kọ ye ne niam me kọ hu no wo amena ne so no oba ne de ne so oba ne so no de so ko oba ne mu no so de ne wo so papa me kọ ye no emeko atentene ena ye de agu ho ena ye de bidie atoso ena ye de kosua aka ho ena body ahaba ya awo ya bono ayi kashire ena ye de atoso ne ye de be ma picture so aka ho be ma be picture no minim sa enipa no ena ye de atoso ni 40 days na me call ho na ko be ye de so ana ko hu sa de ma we nyina wo sa ne ma ni nyina wo so o ti so fa na de kogu so papa minim ena oba no we oba so da ye pen mo mi hu me so da ye kura hu ni da me so da ye hu ni da tu jidi se oba no obi na ekuno papa eya sa na tie obi na ekuno eya sa na tie sa dra glass yi kura na ono wo ka sa asem yi ye ni wie na fe wo sa fa fon frɛ me ka kire me se
nyankopɔn ahyɛ me den paa nyame ahyɛ me den ɛna mbusa nsa adaya wɔse ne yɛne wɔ mu pɛ wɔ mu hwɛ sɛ besie no nsi saa nti wɔka saa na me kwam ka kyerɛ sɛ wonim nyankopɔn wakwan ada Douglas wotwa bia na ɛne apa me ntimi nkyerɛ na anya ne netie wotwa bia wotwa bia na ɔno akra ɔkan ɔse yɛ course yɛ ba ne yɛ miemie bi efuru ba ko ho nsɛm bebree papa nsɛm bebree mra de ne ba to Douglas confuse nyo ne kun no na konfon ne kun na ene me nua be man so be kan sa asem no eno no waka de to na animi ya hene na animi na Douglas so se o se omko ho so nkom ku bisa konfo se onda nyo na eku no mo pa mo nko hwe akiri ko gwananze asem na yiro luxury deodorant spray and body splash man sanka bi be ma honam dua no ma hwehwehwam yenko bi fie office enko ja honam kankan ho no bi ho ba office opie ko na dem ho no nyina sei kan motuamu bema oba enye kura oba ma motuamu mo na motuam bon sa kura oba ma ba ho a ya na onse bema ya na etini ta ba motuam side one etufa no ti vim ni nyina na atiko na se bema osusu motuam kan bema de na no hye ese tetelatri ni bi shiw him say shiw enu tilaxi la deodorant spray ekofa hwehwam ne papa de aba edugu e motuam de gu ni pedua no mu eye mema de storm Randwa legend ema obsession and an instant crash ana mademoiselle woni sika na bia na oyira otumi to ba akwa no mema yusu ye friend temptation ebi wo cosmetic shops ahodo nyina mu opedudu to a na okọ Adum Prudential Plaza nhwe ni mu Mrs. Anoche Plaza dan na no mu ana be 0240 1522 04 0240 1522 04 na ne wono mo akasa SCC nkoa na ba won ka se ni nyina no ufa oniema ade tukwa nyina eye free ukọ eyiri bi ho no ma ukwa ya fa nkrofo bi o na for loading boys oniema kakra bi wor ko sheba no abobo obu ka che se miwra 19 niema kakra we chi ana wo ji bisika wo so esu kakra bi afese wa pampam na so aso na wadi mpoa na okọ nso he da nima asayi na udi watem SCC omo masa akwan ni bi ukwa odi ma na free se ukokumase Accra to Kumasi Kumasi to Accra Kumasi Takra de Kumasi Tamale ni nyina wo mo bodwuma utibi ko han won cars no wo do ko so a o ha bia na eche wo driver fo no abotre oba bi twibi ni fili ni keke na ene se bia na wo ye adwuma bi upeso upe card akwa o mo si bra be han car ne bi wo mo Kumasi he ya eye asafo labor roundabout ye total filling station no na chi ho no mo a ana so pese we take it reservation a wo number no 0244 412 016 0244 412 016 na one wo no mo atwetwe nkomo Lawson Beverages wo mo na akofa nsan friends delay man beaters nsan de echele nye hizo wonum bia awurade krife magani so se ujina so papa so ujina so ni ube pompe ta se efu ono oba na be say yes akwewo bema ni eno no kopebi na to usisi ya ya numbi ana se so koku da hawa numbi wono ma hangover so enchew na beda duane a udidi kama ensawe yetereso ani asore delay man beaters numbi na di me masem wate opedodo to a no afre 0248619999 0248619999 na onu wono mo akasa megogu mamintiwe na baby asem na koduro no komfo de na yesi ni nyina kofa no so se ne bosum na achi no no ye fre na yinya no abanti a okọ ho so o ti komfo se enyo ni kun no ma mi so kire so hwe ne mandin a ne ba no wuo ni de yese kire ne baabi ma no ko baabi no kububu pa no gu nsuo no saa na meye no mu kwasi mami asemi ado de ba fi ha no mu ma minister ade na se no wosi de kan no na awere ho pa ema na ye nyina mpukura ne ama maame no se
ɛyɛ ne nua bɛrima osusu sɛ ne nua bɛrima ne nam no so na de baayɛ de awuo na wɔsɛ ka kyerɛ ne sɛ na de aka no nyinaa mpokura afei na ɔmo ba bɛba toatoa so na wɔde asɛm ne baa ha na ne nua bɛrima no nso yɛto nsa frɛ no maa ne baayɛ maa ne yɛ so no deɛ nyɔn na hugu ne nua ɛbaa no ɛba no ɔno ɔkɔ baabi kɔbɔɔ ne ho ban na kasa ne mu no maami according to maami ɛne nua n'asɛm ɔka ne sɛ ɛne ɛkɔfoɔ ne sɛ ɛne maami ba yɛ dɛ ba abamu ano ho no yɛ dɛ na ade ne yɛ dɛ bɔɔ ne yɛ dɛ ɛhwɛɛ na maami so di su kɔ kɔnfoɔ no hɔ kɔnfoɔ no ka kyerɛ sɛ wɔnyɛ ne dɛ obi na bɛbɔ ne ho ban na ebi abawu a ɛde sɛ nkonya ne nana okay ɛsɛm ne kɔ so akɔsi ɛma abranteɛ no ɛkaa ma ne bɛsi sɛ ɔno deɛ ɔnyɛ maame ne hwee ɔnyɛ maame ne ba ne hwee na mpokura no maame no ɛba no bɛdeda ano no mpokura no ɔbɔ gyamfi bi din mekae sɛ ɔno mmom mpokura de ɛyɛ praeɛ ɛkɔ booro no maame ne ba a wanka abranteɛ no mmom na ɛyɛ dɛ ne ɔka nsɛm de yi ne ho ano no sɛ ɔde exonerate ne ho no sɛ nya yi ne ho ano no sɛ ɔde sign ne ho no ɛna ɔbɛka abranteɛ yi asɛm yi ɛwɔ mu ɛna shatam na ɛyɛ me nua akɔ apia ɔwo nua na ti dwom no sɛ ei na sɛ wei kanyɛ wo na yɛ sɛ wo sɛ na yɛ sɛ na sɛ kwaya sɛ foforɔ ɛneɛ saa na ɛteɛ deɛ a sɛ funu ɛda ɛmpa so na yɛde praeɛ bɔ no deɛ yɛnti praeɛ prɛ no ɛbɔ no sam no ho sɛdeɛ ma me kyerɛ mu a ɛne yɛwei deɛ asɛm no deɛ yɛde bɛhyɛ da foforɔ nti nnɛ na wɔ sa branteɛ no yɛ dɛn ɛba fia because asɛm no anopasi bɛni nyɛ dɛn ɛnsi yɛ dɛn pɔ ɛsi etu asɛm n'ase eyie manisi yie na baabi ɛtɔ dii na ɛsɛ ampa sɛ ebi a ɛsɛ kan a abrante esi sɛ ɔkɔ wurusu sɛ deɛ ɔsɛ dɛ ɔde maame na ampa sɛ ɔde maame no ma ayɛ saa sɛ ɔbɛkum wei sɛ maame no ka yɛhu asɛm no yɛhu baabi a yɛde poma yɛbɛhu ne na poma si berɛ ɛna abrante no yɛ sɛ ɔbɛba ɛne sɛ na wanyɛ dɛ wama yi ɔsɛ ɔkɔyɛ adwuma baabi sɛ bukura mekan bukura no abrante no a maame di ne ba so wakum ne ba no pokura no sese ɔno no sɛ ma yɛda kɔda nkyɛn o wei ne mom no a wɔde ɛyɛ nsɛm na wei yi ne ho ano no a ɔkɔbɔ wei di no ɔno so de sa ɛyɛ praeɛ kɔbɔ ofuru no ɔna sɛ asɛm na bɛdu no so na ɔno nso asɛm bɛyɛ na yɛbusa no wɔka na ɔtoto papa so wɔ so ɔne deɛ daabi o ɔno deɛ ɔprapra dadoa bi ne wɔ no ɔprapra ɛne asɛmi asɛmi yɛwi ne yio sɛ obi a ɔno wadeda ne funu no wɔno wɔn ho sɛ fie bi wɔ hɔ no wo a wogyina nkyɛn no na wonkɔ prapra fi kɔsi yɛ mu sɛ ɛsi tam bɛn na ndɛ ticket wɔ yɛ maame asɛm ne si tam bɛn na ɔdeda funu no wɔ papa saa brɛ na deɛ ɔdeda funu no koraa no wɔ ma fɛ na ne yɛde funu no firi ɛwɔ mu de funu no firi mɔ kyerɛ aba ɛti funu deɛ no wɔdi kan adekurati dɛm hɔ nti yɛde ɛyɛ efu ne dɛ ɛbɛtɔ hɔ no a yɛwɛ sɛ okɛ yɛde anadwo patran anadwo anadwo no hu sɛ nadoa gugu hɔnom nti ɔkɔpra na ɔba pani ɔkɔyɛ no agyaman so mmerɛ mu wokan no wo sɛbi o mepakye wokɔpɛ deɛ wɔ hɔ akɔhu sɛ ne ba bɛti sɛ obiade bɛkɔ adeɛ ebia wo no koraa akɔma no ne home tere bɔkuro ntimi yɛdɛ nkɔ ho ntimi bu sɛ sɛ ɔno wɔyɛ kɔpɛ wɔyɛdɛ dɛ ɛkɔ hɔ mepakye deɛ ɛyɛ a mekɔɔ hɔ nie me maame mo nkumaa na ɛyɛ sɛ mmerɛ a yɛde funu no abɛto hɔ nom no sɛ mefi sɛ mewɔ kasa biara ne funu no bɛtumi aka a menkɔ hɔ nipa maa hɔ no menkɔ hɔ nti wɔn kora busa me sɛ mesuro anaa na me sɛ mensuro ɛna wɔn sɛ ɛneɛ menkɔ hɔ nti mmerɛ a mebɔ wura hɔ nom na kyɛ sɛ aberanteɛ no dwuma no wɔredie no aberanteɛ no ɔne no wɔfa baako no ɔgyina hɔ anaso ɔno nkwa no gyina hɔ ɔno nkwa no gyina hɔ nom a no wɔyɛ saa adeɛ no ɛfunu no yɛde no toɔ saa na wɔhyɛ ntade wɔhyɛ hwee naked saa yɛde no bɛto hɔ naa ɛne aberanteɛ no so ɔde wadawada ɛpapa na meyɛ ɛda kogya fa so ɛkɔtwa to so na wɔfa kora no wɔsɛ no de wɔ ne bi ɛna na meyɛ sɛ kyɛ sɛ asɛm no aberanteɛ no ɔmmra bio na asɛm ɛntɔ so mu kɔsi wo sɛ wokora busabusa no wo sɛ mpanifoɔ sɛ asɛm anyi adanseɛ no na wo bire twadeɛ adanseɛ na dadoa bi ahwie gu hɔ ɛna ho ahwan because wɔde pokura no obiaa ni hɔ nkyɛm bɛdekɛdeɛ ɔbɛde da no so na wabɔ abɔde nyina awie no abɔ soro no ne ɛho no nyinaa awie nanso so mpa no afɛ na wɔsi wɔde mpa no asi hɔ no mu ɛti kɔyɛ onya nkɔmadeɛ bi dɛdɛ ɛwɔ amu no ho nti no asɛm ho adiɛ ɛsɛ papa no ɔkɔ no ɔsɛ aba bio ɛgya ma nso ma memra me pa to funu no kura no
emna ade ne beto ho no no na nani hu sei mark mba no wo no wa ampere so be na mark da nani ho na mark wo nani ho eja man so minti we na bia na fridge ni mu na no mo pre fridge mu na ebi ko titi no fridge ni mu ento ko si o fridge ni wo na tribu no bo na fridge ni mu na eja ma bia no nya ne na se bini pani bi na sie wada moche ko 2 years ni o se fridge moche ma na se ifunu de na so amde pa ko so pia okwa oba o gentle pa wo se ifunu de ndo pia okwa oba wo so wonde o ha dwen kra o pia oba ibi o wo no o jo no moche ma na se moche ma na se we de papa de ho dwopa okwa oba fie ai o pia okwa oba enti we de ne hu mi asem na we ebia na o che fridge ni mu no cause ebia na sabre na ebia na bibi kwa kan na ma o kutitinye nti na bia o ba reply asem ni nyina no ana me kan ye se okọ konfu bu okọ bu no ko bo no ho pan ana bo no hwekwa ende enkenye hwe bese ntia so aba me aba me ho oba no ho no bo no dia ntia na seno kasi bi ode praye eko pra won na chefo ho na eno man bi kra frame kra si se praye se enade bi efru won ma amu ade bi ede hwehwe ewo ho mabwa mu ade bi mo de hwehwe magnet kra won de fa ho no be fa ni nyina but ye praye na eni ni pa mu bi aba asori na ne bi kɔ no genya mesum yereba ba wo ebu wono mu a na ntoma katade so bu ma na ntoma katade so ubeyi nyuna yinu obeye hia ede na sikanti enipa ebu no ma nipa ho nkwa ho hia no bi sikanti ebia sikanti ebuonuma o pebi dia hako ya onfon woni busuani onfon ne maame onfon ne papa onfon kwabe ne beye minim abrantie bi ache sasem obre fida ache sasem wi ode ne maame na kwaji skaduro na ne maame no ayi ni papa onwo aduane chama nkoda o yadoye ije bro do mu koye no aduro no mu koye no na abrate ba kunnim no os ama mu ede no asema ma o ka chen se osre no ade obe chen se wonye no ya no wonye na ne ba no bobo de na ba no wa amfa na ma ba bi papa obesi be ku no nti sana tedia on fa on bleed on fa twitwa ne sirem ma me na amfa bleed twitwa no ano na on twetse de emoja aba se wochima eji mamni no omo ban ya maje be so de ko no no sibunya na emuja ni tumi dodo machima bagumisa ai chiwade no de aba ho obo ogunisa no de ne ba ho unim se omo tani kum boy no se si ame no kasa boy ba ko asafuma ka si a wadi ni nia ene ko diska adro ene fanti dima wo se si e eno mo ya tefam zo tin ke bumu a esi ya wo di si asafuma ka fa ya ni nia ono yima one di one yima ni so di na chie ya wo mo abratia 96 let me 95 ya wo 96 hon ya wo mo edan ya China a wo hye ayi ka mu tepu no ho an ya wo mo edan mo wadini nia ba an ya koje sikaduro ana ade ne te faaso ge no ko ya bible de twitwa je sa ge no ana te fa yima so yima na mo de si e won de timi ko fish for ko sa fish ko wi fish body wi a
one man abobobo no abeton ama nkrofo abodam nyina echi a man so ade afuoti oto oboko no abobo a fish ni bia no ho bode ni bi no abobo ano no akofa no abeton no honum obodam ni nyina echi eti enipa na bia aba no ya na duru ba bia ye bi wonu ma TV sunya ma bia bi hwe wana aba banye sika emoja bia nim yenkum nipa bia da bra beye sei beji sei ekona banye sika sei we gi so ta banye sika sei but unya komu yani a kire unya ma bia kan se ma se eduru ba bia wa she mo wie wonya ko she mo wie yehia ade bi si eti same nipa be ko hono afi ne ani kwa se di woye no na woye ana mpadifo se di wo hu apem da no onkanfo ha yefo ha hunhuna no kwaso ye hu se scan na so busa na ese okosoro eti se odi agora obaba fom dia ana ese oye ade a amema na nayi skara to akosoro hwe ade bi abrache ba ko bi aye enna mi ko bi mpra sheme mo sele kan okobo bosia 3,000 Ghana cedis skara dan 30 million oye owo cars a wadi ye adwuma come on na otimi akwa han hotel edan kakaka okudi ne ge birthday amano 3,000 Ghana si otimi ntuama abrosanya wasia eno abaji afri nisem oso ye masho 3,000 Ghana cedis abrosa wesi ajefri sematon ade wie wonyeska bia obabia bia wonyesika nkopia sika no sika no begu ni nsemu a egwe no nje uni bebia fa so saa semu sei epia ebeda ne bom oti media bright here no ma me na semu wo kan me nyindi bia na sepa o eti bema no womra na de womu no omeka mayenti okay ebia na nya no kure okay was media dan me ka che se ondo nu guja ya ende ejabo ne odo hu guja na obi ba no bo na ase ode nyehwe eye dia omra fine eja me da se eja man so de yete ne nka no na is it me ma hu because me se mi ja nwi no abo uja beba o ebe se ba fro ni ti na yo sa kwa sorry ma mi ti okitu e bi da am so maame kesi I say asem kase pa o de ya untim de no ana konfo no de no okay na sesenka na otwe ya ke de moyen de ba na nya nsa ya untim e be sere kwan se ye man na otwe ya ko de djuma bi ti next week en wono maame ye ene konfo nyina bi hia na ya pe ba bi a ye de nti na de wo hono no okay kwasare ne yete den kan producer nyamin show p yema aptifo kwan kakra se mabe mienu miensa bi na afei asemi abe se odifu panyin ebam sofu Joshua yebebusa ne munsam se obi bewu ne yede praye bi mu ebubon sa ne na eno ne mu aye ne ne sen obi bewu ne yede praye ebabubofunu sofu tra ho na camera no nti o mo se o block no ye o block na nti sofu babam ye kwa homa no so kakra mfa frefo mienu miensa bi na odifo mrem ase we yesunsun mu asem aye se domu suko hello hello Pacho went me nyina so mo mfa from my hello nipa kro gina homa no so 032083581835828358383584 hello Akwasi Nigeria my intio yen konitew o kontrata masomo kusi Akwasi we na no ma me ne ba no o cheche no en ma bu ate de ne tutu maso kakra ba ne kwase mo fra papa ni di ikaye ye de paye ye de wo fu se bi ye toto na ma ho ana we time bi tasi so Akwasi bi no ya jose nsem no se bi e de so as ne futuro ho nhe ko sia se no Akwasi first case no me se ma mbo se me na bi me kurum ha we abofla we o ma me wo no na se duwa nya no o se mi ba fa fe bi se nti keje su
we yan send bi cause na man na ba we friend ni sika mo no se bi o mu di dia wo de mo ya wo me da si fi Nigeria da se yan trust hello oh I know champion oh nyan ko ko ni so me de ya ni yan tio ni si sen o wa ni ko si ye be ye me ni ya yo de ba o ni ko mo me de pa ye se ai ni ni dem do we je mo na mi na ka si na ma se ya mon kama se de na wa ni ko ma oh I know da se oh I know champion jama se hello udi baby aka Sophie ya so na de mai me ka Sophie ajuso o fa yin ti we mi so mo na sam no e ma were ho pa ma ni mo nyame ni pe bi ama me duru ha o be kire ni kum ni ba no yo ni yo yeah that's it last caller hello ye me ba sho me ka so si asante atima don fe ma me kan edu binana mami nti we ba sho ka sa me kan se ma me no so be bi fadi a on papa na asem na ini abe ma ne kan de entalsu mo kra edamasi yes yeah that's it efunu a ye de praye bono na ye wie yakwa akwasi efunu ni nyina wie no adadua na ma me no so okọ me pa cho ma me mo betime di producer na chi wa na mo ne nko ho no mo nti fa sei na monko yekosi efunu no ewie ye no na dadua nan so na mi so okọ asiye wa kwa akohwe ne ba no a baby adneti okọ ya moko egu ne ba na so okohwe ya bidi egu na ne ba so ne ba na so body abo kashiri body hono no ye de abo kashiri ne da so ane ye de be ma bi picture e de ato so eyesunsun nu nsem so ehu na odifanyi wa hase odifo Joshua ewa ha na banu sunsun sem na odomusuko na wode awurem yi production line se bia wo pese wo frɛ na wo so de wasem bi e de betu animu a ahoma a wo be frɛ no eye 0249 597263 0249 597263 and I say 0244 015677 0244 015677 any production line or how be or case be opesa de bar fresa homaya ye de etu edwei sabe de me code fanyi ho no osofu Joshua Mountain of Victory bano sunsun semse na maami ho na nka meka mfote onko ne yenye emergency ne ba ye be hu ba bi Freeport na odifo akwaba ya woni ambra kwasi na what to say handcuff ngomensa tene eja ye say obi oda yare sabia kura okwa onim say nyen so still na no ye say bi say na wo te say minim say fie boko odi fie ma me nsem ya okay funa ye de prayer pra no no we no just o sha na ase ye chichiri biribi sa ye ka biribi she ye ka ehinta sem bi ahye na ye sisa ma kura bi o baabi a ye ka wacho mpie say biribi wo ma ye pese ye kata so sa na che then the prayer say the prayer bro abere wase to ye the prayer bru funu a e ka funu a na just say biribi wo ha ye mpese bi pia bonten the tia wana no ya something be anim na mami wo pere ese ye di share dum obi so okodi ne ba na ebaifo no mu ebaifo ne mami enu aka ebaifo na mpumi enu aka wo mu bewu wo ko ne naso a ye de jene akakadru mako suruwisa ya boka shire ye di atwan na de kogu obi anim de ko so ne de be ma picture ato so be ma kono so oye hwan ye nim be ma kro be mo so mu nim nipa kro sa tuntum se odifo ka sei enti no biribi wom ade se ye do sukọ ne ahwehwem ne ehu de kodi awom de enti na bakọ no de meko
bidie kashire kusua see the to so ade down I just a man sorry mekan hintasem enti no sauba ehwa na se wurero ma na onyame adom we no eba ko emergency mu a say na beye ho no emergency mu tumi ko a ekuma kwala no ebeda ne ho adi se yensuo bio se beye bio se ono ani wu diabo bio diabo ni nyina beda di o so we won say na menyuma na ti na se ebia ye sum fidie foforo bi nso ba bia some video for we say no answer so ano okay because to me ebeda ne ho adi no me asemesi me na me kun no obebod din direct na ye say me wie so me mfa we ni enase ndepie mu ase no anse ye pe ho akwan ne aso ano na di chire enkoba mu biom so ati ase so we dey onim se na me nyuma no cre me dey pie mu life enye enkoba ne se me hu na me ka jo na mu efriwa mu na ye den eba be free se koto joma koto ofie wa na pie free baba na pie free baba na eboni din me na me yesi me bia me ye konwa na me bosman na se me yes adi we na me ye me na me yes na mo bia oye me sei okay na me so me ye ni sei entino se bia na nipa na wafom krampo na eye banya me mu a akonya da ho se esre na afi de chire de ba na stop no ya onyame otumi se ode bone che no si oye ne ano so ati ase okay enti echina se ye ukuada ochina ukuada emergency no ye emergency na ochina beba so kaish anya asam gatwa ho na ohu se tumi ahodo a edi nipa bi so abrabo na no maame bi asaba na woka me ti bi o se na omufie yo no like we your bar aware pa de na sister ne de so on de nyame ye na do on de aware ndi onya bi na okọ ofie ho wie ye no ne kunu eye adwuma kama be ma no hwe ne kama abusuafo nya izi nanso so awo ba ku se wo pe ba ku pe de ama be man wo bona obuban so obuban de ye ni se ukọ no wafa ba pie kini se ware so wetumi aware de ya ene ye sizi awo e ma wo ma de be mo ni je wo mu no because awo na so mfaso ene aware mo so mfaso ene awo de so wabo mode ehuri atra wore de ya e se de bibi hye ho no be block ene je wo ware aware de wonye bi ne mo aware mo ni je pa de oboa ti eno na be ma ne te ho na for boka na for ese tale ma mentwa fa bebi na oyi akiri oba bi so akye afia ba abeda ni su ya wakọ ware de nanso de oda so ate ban na chi ho na enti ochina ye kamfo ma obi biara se tumika na ko odifo Joshua na so ye na da baba ne de America no spirit ne eba mu afedi wo ka no o ka se odifo kai pepe eni se yetra na watra so aware mo ni gie ni kunu hwe no ni kunu asifie nanso ade be mafie ho adi mu no akwasi sade we ha fie bebre aha woti obo ha ntumi metana ha dabi so betna edan shen se matra consult na wiase ne ho abrochi kwa ye hu no onya tana ha wonu ani ba ko afra because if you are young high level no sir na oko de wetmi aya se bia obetmi de ne be asuti aton wo kejetia eno ana e pese we na obetmi load car so atia se loading boy bia no baso ba betra o Akwasi Boafo bia te won kan kasa de enti oba yare any do for problem who any presenters cry nyina yo hawo any presenters wo hawo obi so ho ba betra ha na so se be mo sika sema koyi pa de opoa ana se be peja akwa no da high level any opoa obetna ABC mu ha na oti wona because and some okay odifo yam drop your number no ochina ebia wutie opese ukodi panyin eye Joshua honomo a number we je na frɛ no na anopapa kokoji boy
tumirika na kodi lie so na koye emergency na emergency no ma hu abrabɔ no ba bia wugina emfidie bi kura da w'anim no kura no ni nyina piepie na uti na aye yie sɛ wo ba ha na nka na nsa chi no ade we se na nka eba beto wo kwan so tobo as na kyerɛ nkrɔfoɔ edwuma pa midi mapote pa odifo de akobasi yankwa ana ebua o yes obia nim sɛ odifo Joshua ade a friend say tumidiyo onsa adoma kyɛde no obia wɔ ne de krankro yare tumidiyo no yɛ sɛ obia tumi bi atena ne mu akyɛ na tumi ne ha no edina brabɔ so hana ma fe wono etro bi kura wo sɛ ade ne tim pishiwa sɛ kawano aduru so ho akomfo ma me ba ko bi alas oba sɛ wo se si won hia papa ya eduru ba bi ma spirit ne timi pia na de ne kokogina kwan ho na ne tie ye ne so okwo gina no akwo hu ne mani na obi o ye manifo bi ehu no na oni ne di nkomo nto ya na ai sɛ nipa no waka na nipa na so no de na banachi sɛ tumi no etufiri di mu no afi wate no kwasi ye ka tumide ya enye broni kasa baka sɛ enye minor issue dabi sɛ ade sɛ ye ka tumi ya de o ka sɛ sei wuntumi nyia no mame mo example on sɛ Daniel bomb pa na ne mu ma sɛ bapomba honhom ekusanka ne mpa ebo no sanka ne mu a ɛkyɛ ma awɔsɛ ma abɔfo na konfo panin ɔyɛ Michael enti yɛwɔ situation bi wɔ hɔ a sɛ wɔanya biribi saa wakonya no ɛnhwɛ ti one face ni say mam sa na mo che na wanim na timi good kwasi yɛwɔ tumi bi wɔ hɔ a kɛntɛn so a wɔanya abasa emu ɔdene a wanhwɛ ne yi a asem ebeto zati asie enti no engosra didi so yenhwe yakoba abrumpa se maami na mojetu no obreche pa abrante no da obodem obreche ono so bre pa abrante ya Yesu Kristo wodne fa da pempe beto na ase obreche ono so bre ode esubira ho 38 years obre pa hey imagine hwese obi tumi bi ekyɛ no so finhye aduasan 38 years at that time no obeso chese na prophet ni o na bi o pa that's na prophet o na bi o and so power nine me find the capacity behind your situation capacity na a tie ne how no to no when share the capacity betimi akondem no kre yes I can't say it imagine say obi no wonya yes ne how no by 38 years no nti na otim so wanyini nti 25 years I say we be 60 something well, yes nti na just wanyini wa sofa che Jesus wa brache na sabi maami ya na moje tu no finhye du bi 12 years sabi na che say wo de so usakora obu onya be 13 years kura na sabi ye no a 13 years na moje tu na be ma be na e be fo ato no so aware wo 13 years na yen calculate to me a decide ne chi yen hwe na hoden se ne utim se ye sunsum bone bi da ehye na brabo no so sunsum bi na hoden ne nsem odin awiata so se wo kwan bi aso me do bekọ me man fa ho ni da me do bekọ the sense situation mo se ni pa no abress na for atu na jole bebe bi amra oja no safiri mabre na ebra wo hia tumi na no din esiri tumi na ha no enua udru odifo fie ho no mo a oso microphone no shasie so emre bi uba ho me kai pa me shede ti am wow waka say edi agro esa agro ensema nipa ne kanyina so ye accurate esisi so no ni fie na street na bawura ni mu na de me de ma no ka bia na esi wo ho live enti mesrew maintenance papa no ya me de adom sonku bi na no bia ye nua ba ko presenter ba ko osikosi odifo Joshua na me achenade o osi papa no otumi kwasi nyame otumi is the crowd osi papa no otumi me ka me kire hwe mpaibo
mpaibo mama ne da na funu no odo a what it kwasi mpaibo papa no bibi onmu na serve ye ne nam he ya no tisa na say Yesu ni Judas na mtina Judas hu ni say me Yesu de say me ne na de gigi me ne na ekọ na eba me ne ko Pentecost prayer camp na ko ye ko ne jina na asem papa 3 hours sa na o ka che what hwe bi jirafe bi jira no me ho wo so na papa e jira mu mesrew o china emergency ne die me say bia benya aka hwe enima pii na ekoso ye nyina ya brabo mu but ye mu odi for number ni 0536 50 yeah, my project here to screen any mama 0536 50 11 01 0536 50 11 01 and 0559 99 17 87 0559 99 17 87 Achuma Yabi Blog Factory Achuma Yabi Blog Factory hona udru ya de bisa Achuma Yabi Blog Factory bisa so hwe odifo Joshua anase Achuma Yabi esie a edi recronym mama you ntoma ne free ho na ntoma we di hade emfa ntoma enchechere ho sa na fa ntoma ne she inside wo fa she ho mama ne mama ni nkomo kakra na ye nhwe mama yakwa brawanim fansa yesi kakra ya bi wano let's say ya maldomo papa wo kasa ye di adan priwanim bio ya fa say pasha ya from Paulina kasa de adan wo kasa no ntimi nkasa o fere pasha me fere so adan esuade ayi sunyane ekwan ya so minim ho suade ha metafa ko brikum okay wakodi for hope pasha da onko ho tiafe na waba ha sa mu sa na ya me pe na etiefo mu hwe da nim di onko ho da ne first aha ampa no Frakra road na baram ka cho sempa cho bra wasi the night ekuro ne dabi ene dabi na odi fo mame kan ne onye odi ne ko anu anajo no kura na nim asesa na se o wa efe odi fo mu pushi nimre na nim na afe na agro no be de brawanim kura brawanim na pi microphone no mame aha odi na fe fan se goos yesi mame aha na fo no brefidie no fidie na akasa gum aha what you dey say pacha Paulina brawanim mo wanim wano no aha sana na o kasa no entime mre yi trase na afefo no brefidie no Paulina enu na oba ha sei me kai se ne story ni nyina akra me ametumi aka oba ye no no se ne nan ekura tutu de nan e benkum ni nifa no na onim ba bia efri eba ne ba kwa ekuru na se o ma ya na enu ko ekwa enche na ba ko nso asan ba wa kwa hospital BS se Paulina so ko bia no wa ko na nso so enye yi so enye yi nya simsia na me kai odi fo ma hunu enu anko a o se wise wasesa mi enu an che me frɛ o ana ase o wona makra road ene oduru ha wo besi na wahwe no kwase doctor bi kan se me chama se yare enkum nipa na mo pain yaw no na kum nipa ti se yaw no ko fom a no ho start say ye fe on se nanimu asesa nanimu kura enu oba so bi otim wure be mu enu ate ekọ ase ono oda ho na oda bench no yawa na weto kan kura so me ka me bua se ho kura fesa anokura o kasa no mmayi na den na mo ada sa Bachona wi me ankasa. Na wi. Bacha. Enra nko na ukoye. Bacha. Uko ho na ade chi ye se na tie. Ade chi ade asasa kura. Ya no kotura na aba fom. Bacha na me bua ofia na asani so ya. Una na kura tini nsu. Atini ya me etini se ya me kwa ya kura mpo na me yensisi me se be a me ba kwa ya se ya kwaduru hanu no.
and Nandi for just was walk on my Katama, baby, come on my Mr. Mikasa be ambassador and Panasa, that she and Miss Namia Domosore and crooning in Suno Crampona, any much in Chile. Mamma John, because he said in random, not me free mountains never now frame. Na me yes and run there mean to me my general crown is one map with the brown let's name no bow no fro fee okay so what can the messiah ma fanako no cre then no am a corner man for be good mechina sana jona I was me jam na so sign sorry na name is see you don't know to we no be catch am and no ko bibi pie be oti I am good to akro je na hu no you hu asanchire ni bebre wa ho to me ya juma to me what to me to me what to me ana me tie na me di ba ya me so me akwa hu se ampa onyame akwa wase ho what me ya adwuma ko na say bibi ofio bibi wa ofio ho e fra na yesu me na me kan na ko sorry ta shana me ko dia sorry me kwa Jerusalem Jerusalem is it wa ba mountain of victory nkunim die beba wate ta chame dase asase no so bie no akoso de ne hawa bakwa ndiko se nra ye ko ha me bomb na honhom pie free ne mu na honhom na kira se eye ne nana sa nana na wasirem nana wa yende na me nana no krampo na ya wu mu krampo na mi nim ne da mi na nim se ya krampo mi nim ne da nti de so ba ya krampo me so me hu se tumi obi wa ho nti tumi ne se abofra we ebon ho modern na wonya bema na aware ma bema nso bon ho modern mo ye fu akese enya sika na so mo sidan nti dia yasidan pacha yasidan to me nso ka se mo se ho mo se sidan yasidan ti dia ye ne se omo ba sam ahwande ana omo bi ma na me di bu amekunu omo ba sam ku chafi wo yare dia unya ho den so se edu efuota ma ye ti enduaba na yare na aba nti aba sa na me yesa akwa tama na yesa sita na asaba nti me yesa dia me yati efu ni wie na scan san na okọ na yare no ko eno oba mbisa ne nsempi na mbisa se unu obi akọ o ti da bi onu obi akọ asase wo si da bi e ma me se mbisa se ukuru waware no se ani kuru aware mienu nyesa na kache na ana mza to no kura no wase no ne kura no ne ni ase bo na kura no sko ya ke beka se bi amani bi e ma ne kunu kura bi an kura mpo na ye ne sa enso ne mfa ho ba bi ya o kura mpo na wadwe ye o sa o kura na ye o sa wo tirim pa kan kura wo tirim no adze ma mi nyo no ana se o fa bibi ye mi sa o kuna frusem sa na mi nti ase am se no mi kwa ya ne se ndre nkwan de ma ho se sasa ya abam nti wa ha bia na ba bia wo se bia e da kuro mu kwa to bo so na na hyehyɛ na juntumi nna enso no duru ho no odaye ade achi ye ne na na etiri nso no nim se kete na ade ma no ebe se ne kete no so ade achi na animu awo wesi me hu ya krampo na me hu adwiri mi hu adwiri mi hu se to me bi wa to me eno de kyerɛ mi na nifa no ne kuro no da nifa no wa nye nifa afro ho ana asaba benkum so ahawa na abaha ahawa na abaha sa na se kweso hwa sani ye ya na jona insurance na joma de koye bibi si abobɔ so je no na mo nya kwan na se dia me bre 15 years 15 years ekuro tu 15 years na so ne de nyame adum dia me mabio ebe wu ebe tujo na firim ame kuro no bi tumi na ekotem no tumi no be jem nduru ankwan dia me kura mo hu se kuro no dia akwa wi enu akura uduru ho odifo wasasi ji titi na me kura mpo ria se ho ame hu se epie band ame hu se nyame ana odifo jesu se no se tama sorry ye nyina no otogu to ne naso na nya sam kutua na wi mi adudu mi nukura mi ntimi mi wa fese ade na mi tikata se ya na ade achi mi se wi me hwesa okoro no na nije ho pa ade achi a wa from na obesa se ate se mi kai wa sisa wanu ankasa watu ni number obesa ba hwente oba ho abere obai no who say yes who say to me bi wa babi nti babi ede nyame ase ba mi ye uka hu bi ubeja unia na hu support no so that's how so the hu ato
ɛnumonyam kenya kompɔn yɛde nyame ase wɛdi abusua me amanim ɛnura nko a ɛnura ɔtaa dansidie de ɛsɛ me ha na nka bi ɛnura nko a ɛna me frɛ odiifoɔ because me kɔ na yɛbɛpɔn na busa so odiifoɔ bɛba na ɔse o ɛnɛ deɛ kwasimi ntimi manam so maame bi de ne haw bi ekuro bi atutu no yɛ no tinka mpɛsɛ nka ɔba ɛnura nwummerɛ Monday no a na nka ma hande no de amount na magya no hɔkɔ na ɔso mi fra kra na ɛba ɛna bi du hɔ a megyina na mahwɛ no nti ɔbaa yɛ ɔfrɛm na mene ne nyinaa kɔ yɛkɔ na madam wɔda bench so ɔnyɛ ne ho hwɛ no ɔsɔre ɛtena aseɛ na ɔno odiifo di nkɔ nam so odiifo maame ne ni o ana ɔhwɛ ekuro na ɔso wow nam kra odiifo nam saa baa sɔre ha ɔmo kɔ yɛ nnɛ ɔba bɛtena ha abusu ɔba yɛ ma nhunu bio wasesa from Enra nko 24 hours nie nti mi wa hwie kura me swale age se me di me ho twetwere den saa ba bia me kwaye me ho ye bia na me kwa ndura kura me kwa dura sore dem na me sore gina akura mpo me sore kura mpo a me fa me sa nso nhwe me ya so sore gina ho nti me sa me so me ye me bibia me te me dwale kwa se ya bia ya kan se ya ha se bia wa kan asema hye nipa na no ka ye dia bisia me ya juma yi ana ye ka me nyina ha enkanto ebe no Akwasi Boafo kra no se fa na so for line de ho ntro de me bida se be gina ma hyeda keka bi dia fa sofo bi ho na we die na o ko no ho no abra me hu sei pa de menka me nyeda obi anim se fia me se mani hu ye na me be dia dance kunu mu dia mate bi osofo bi nya me kra be bisa me se me hu ye nam ko dia dance kunu bible pa dance kunu mu ade wu hu ye se o chan obi obi hu ni na ho kro no mo da mo bo a mo kwa mo sasa baba wa na Akwasi Boafo se ni kuro tu ni na no owe wono ni mo hwe na ni mu yi o tie ni kasa ni o chan so basa kasa no hu se ene na kasa enu ani me pa cho di for number no china asori chinchirenchi ehona manfo kohwe won hyebrim ye emergency twi spirit bi e wo busua mu de ne ba ehu de kodia e ko se wa brabo no de na e koso mu fie wono de na e koso na de na ye ya ye ho beto yen ya chichi mu bebra che to mu ni enam wo konsu hye tuom na no ba ku bi a ye da na di abusuafo ni nyina gutuam ya chi o machem nti wo anya mbe wado abom pa ya na wafa ho na chese wo pie nti sare pa sa wo do saso bi wanye ye enye wo hye tuom na wo ye de ko bobra nti mo bia ntena se wo kyena anopa emergency kwasi won se ko ba ma tetemre mu no na Israelfo kwa ebisa wo ho no mo ebisa na ohiri bi ho be kontokwa no nkubisa mse ntokwa me nkwa na ma me obusa se menko ana ma menko eno kobu ohene ba kobusa ya se menko ana ma menko ana eyi ba ko ka chense menko na kwa obedi nkugu ana kwa odifo trofo ba ko no mo ko hye okwa wansa ma bi no so suru Israel nyakopo ata wo de opa ko kwa wo nsa ma na Israel fo watare bi ebopa na hyem nti benkum ni fa frame mo friend Oriman Tomrim se bia jurum tumi no se bia bia Akwasi Boafo me kwa adwuma won hyira menko na menko se menko dia benkum kasa menko so a ni fa kasa ogina wado ehu enu abeda di akiro eye wo ho no dada enti no bi yare bi tie mi se Akwasi ne baby daji 6 months 4 months 5 months me the roba hye na ya se ni ho mo twin ne me fan Akwasi ha na mo still tondo kwa test aho ese test ni bi kura de kwa South Africa kwa yebra kwa lebu kwa yebra fan Akwasi a sa di pa so jano ba hwe dabi wenye kwa lebu asem god de akoso na eye hunhum so ati ase ade esa na hunhum ni utsa na honam ani enko gisa hunhum de na firi wo ansa na honam mu no ato no hunhum de na yenye mfiri wa honam no bebere saa ekuru na enwuda hunhum yemfa ye ni hunhum dabi yemfa ye ni hunhum dabi so ati ase dabi entina ochina ye wukuada okay ochina ye wukuada odifu Joshua so nyame ade me de medwuma me ye se so yare na krankro yare am ma baby da wanu mura no enkro bia me da ho se yare ne bejae na meja kwan
enti utie mi bia na utie mi fre che bi ampa cho na wa yare be 6 years 8 years 10 years a anu fatare mienu bi e sha bag mo na be the 3 days bi na ho nto wa yare 7 years 5 years a 36 times 7 no and nam 1000 something me wa and yes be the 3 days per and 2 days per na yare enjoy asem bi ene ho okay enti men so medjuma me ya no okay bia 7 days kwa me nko me am fie na me ti aso de fie enti me de enye yes next person ya ma oil blue next person ya ma oil red oil next person ya ma oil black next person ya ma oil yellow okay de bi nya no bia gina ho sa odi for number ni na ye bre na so ye be pagya yimu 0536 50 11 01 0536 50 11 01 and asaji we ka ho 0559 another 99 17 87 0559 99 17 87 Odifo Achuma Yabi Blog Factory Achuma Yabi Blog Factory Odifo bi ba ofaka wa hefa Sofo line na Star Junction ose okọ Yabi na obesi wo owura Yabi krono mu on sabe nkumo so ma me ton nua obeso an eton ko be aya na ese Sofo line abafaka yes oso okọ Yabi na owura krono mu no owura krono pepepepe na ma me no ton nua won sabe nkumo so ene bebi eton ko be aya na ese no abrante bi so organizer wo ho aho na out misi wo bia to one your floor say aho ne Yabi esie ya ne kwanta junction so okay ana block factory so ohene block factory na ni esie na e hwe ni mu to de Yabi esie no pepepepe na simple Yabi esie no esie bacho enye nwurem e lol kwan ho a containers sisi wo na ye wo containers nechi okay e wo benkum so se o ba de a ye ni nifa so because nifa so so enso de bi wo hwe no ankopie me na hye ne so se ya so ye da na painting with blue and white okay and ya san so age ho and ya platform agu concrete wo okay enti o pata bi a ejina mo sa ya asore ya yengu concrete nya hwe nya no bacho enye no enye ho ahye ne so okay Achuma Yabi Blog Factory Odifo number ni bi na yem pagya yimu 0536 50 11 01 0536 50 11 01 and 0559 99 17 87 0559 99 17 87 Achuma Yabi Blog Factory Enwa cemetery aya na pa bonada ochana pa dem ku adam wa ochana ku adam metra sa homa sunsum ha ahodo me sorry person me dey nkomo a obetimi afro dey for Joshua Mengas na me sure bia bye bye odi for ya da se nyame ya aduma